Biyag ti tao. Pildaw, anak, inyagan kayo itinatangkin prutas. Ay na, nagado a prutas dito syudad. Makagata nga kiti prutas kan natin ditoy. Ay, presko anateng dagito, yan ako. Kin awan spray na. Ala, umunag kayon. Nagrugit pa'y magtabag asako nga imot yo. Nadalos na ito yan ako. Namantsahan lang. Okay, nangan kayon. Naibustin na po, nalpas kamin anangan. Agluto ako no saanan. Ay, uray sana yung kapi aklatan. Nakamukay nga ron. Agluto kayo ti dano mapagkapeyo, tanay. Adda ko ko ag. Lola, kumusta kayon ngay? Namiss kayon. Arakopan kayo man? Ay! Ay, naapok kaya kailiw kamutan. Ing karigatak ti agbiyahe. Tapdo makita ka laing apok. Agyaman ang tapi masyar kayo, Lola. Kanayon mo't ngamin abisi ni Daddy. Iso adi kami makapaspasyar di probinsya. Kaya't ko ti agawit ti Chay ngam awan kaduak. Di nakpalubusan ni Daddy no may saak ng biyahe. Alala, sana bale. Habang kabailak pa iti agbiyahe, ikarigatak. Tapno masarungkaran kayaw. Di kay pa'y nga ron agaw awid, Lola, ah. Agpasyar tayo inton awan klasik. Ay, unlat taa, apaw. Sana balay, taad da nang ibilinak kadagiti dingwin ko ijabalay. Isuda pa ilaang ti makaamaw. Uray, makalawas ko dito'y balayaw ta, kayat ko nga iliwan da kayaw, apaw. Miles, ayabang ni Lola mo, tag merienda tayo. Naluto kong ti merienda tayo. Ala, umay kayon, Lola. Agay ayaban ni Mami. Nagluto ngamin iti merienda tayo. Umay kayon. Apay, kano ti awid yun anang? Di kay pa'y agawid na ya. Saan pa'y anak ko? Iliwag pa'y ti apo ko. Anak klase ni Miles. Di na masangot ti makiiniliw ka na kayo. Umadaning ti examen da. Masapol nga grbyo, tanay. Kaya ta bumaba ti grades na. Ay, kastaya. Ay, jak amaw nga eksamin dagayam. Uy, examen da. Ipamay sana ti agribyo. Sige nga raw. Agawid ak intun bigat. Masapa akton. Agpasentro a kita. Makisabay kayo. Tay tulod kayo di terminal ti bus. Ah, Narigat ti lugan no bigat. Tanay, weekend manan. May mayat no itan ti panagbiyahe yaw. sige nga rod. Mabiit laeng. Ta agrubuatak nga raw da anak ko. Unay kamutan, Hildo. Apay ngay pinagbiyahem ni nanang itay malam. Inton bigat ko man, ah. Jak manusam ti kinaangdod na. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaumon. Inamday jay ngam kasta ti bagbagam. Katagpay sumat. Nagangdod nga oray agdigos. Takasano, dinan sa ngamin tarimaanan ti agsabon. Ay na, sana nasaya ti kasta pa nagsasaum iti inam. Amom siyak ti masaksaktan iti kasta nga ibagbagam. Di ka kadimasyan iti inam? Kat idi ubingak. Naasyan nga rod kanya kalaman. Ha? Imbatinak iti kabsat na. Kat simurot iti may kadwang asawa na. Pinanawan dak. Lakay, tinapalabas kat napalabasan. Di mun sang kalagip. Di ka kumagpaidagal iti nasaam ang napalabas mo. Nagbabawyan mo't ni nanang ti amin, saan ka di? Wan, ngam ado arigat ni napasarak iti sidong ti ulitag ko anang ibatyan na kanyak. Naparigat ak iti trabaho ken kabil. Tana ulpit ti kabsat na anang parakkel kanyak. Nala, lipata mo dagita. Tinapatag. Napagadal na kati ulitag mo nga orekas kasano. Kat addan na pinta sa trabaho mi ita. Wala ngam ado arigat ko iti kalabas. Sakbay anagunod ko ti arapaap ko. Kat talaga akastaa. Nanyaman tinagbasulan ti inamkan ka, pakawanam. Di ka kumagimula iti sakit tinakam. Kat di mo gurguraan ti inam. Basol day ta iti namarswa. May sa day ta kadag iti bilin ti Diyos.
Honor your father. At dayta ka manan mari, kasabaan nak manin, makaring-ring kan. Hildo, Ala, maturong takit din. Rabiin. Nagdapamanan piling. Ijayag ka anak mo manan? Wine manong istaw. Napan ko man sinarungkaran, ida. Tanabayag, adida, nag-awid mo ngamin dito'y probinsya. Lapan ka manan nagdawat iti kwarta. Kanayudem samet ten ti mapan lumawat iti kwarta ka ni Hildo. Isun sabat ngawan may itid na kanyak taon unaam adaw dawatan. Nay, ay saan ka ba, guys? Diyak agdaw-dawat iti kwarta ni Hildaw, mabainak. Rumang laeng agbain ka piling. Dahil di basit ni Hildaw, imbatim kanyak. Siyak, tidimbak ka lang na. No saan agapo kanyak? Saan anak kaadal jay anak mau? No saan agapo kanyak? Saan kumaanapintas ti panagbiag ni Hildaw? Ba nagapagyamyamanakin ka, kabagays. Nga may hindi mo binaybayan ti anak ko. Wala. Isano mabalin? Di na kung unaan nga agdawat iti kwarta ka ni Hildaw. Tanay, di na pa'y nasubadan ti ado arigrigat ko kenkwana. Adaak, tao mayak dumawat iti kwartam Hildaw. Tanay, gumatang akmanan iti agas tao. Manumanan ti dawatin nyo aya, angkal. Lay, mapilpilitan kan sabat amang tad iti kwarta kanyak. Ipagam ano maditinakam mo? Laglagi pa ano saan agapo kanyak? Saan ka anak kaaral? Mano, ti kasapulan nyo a kwarta, angkal. Tukay lang, hindi nabati a kwarta. Apay ngay, nayunam 5K ti kasapulak. Awan mat nga ro, angkal. Diyak pa nga min nagswil daw. Hala. Iyang mo ti 2K, ta sumarunon taw, ta 3K. Kanaw ti iswildam, ta agsubliak tumanay. Inton umay alawas ang kail. Itad mo, sabot nga min iji inam ti swildam. Padaya na itultulong di inam kan ka, idagad anal ka, kitawan man. Diyak init kanina nang iti kwarta, angkel. Rumbang laeng, taawan mo't inyam ambag na, idagad anal ka. Dahil ta kumaati, panuluta Hildaw. at dan urnong tahildo. Apay nurugyan tan tagi patakder iti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Nagdakkel nga min ti abang tayo dito apartment. At dapay pangusarak iti urnong tabakit. Pag negosyo takit di pa, tapno umado. Anya ngay ang negosyo. Agbay an selak iti second hand alugan. Anya, amom ayatag kita itilugan. Kaya't ko asawan, amom timang kilati si tilugan no dadadaal na wan maawan? Amok matag maneho. Wan, amom tagmaneho. Ngam di mo amo timang kilati si tilugan. Kasanon no makatumpong kay ti dadadaal na. Saan? Negatibon tumot namin di pampanunutan. Basta siyak ti makaamo. Hello, Uncle. Hello, kanakan. Nakaawag ka ba? Apay. Amangan na damo yung alako alugan di talugar tayo. Ibagayo kanyak, tagatangan tayo. Sa tayo ito ilako mat iti sa balay. Ay katuan Basta nabingay ko Wen, Uncle. Basta tayo kondisyon alugan ti kita nyo. Bayat na ita negosyong kaanakan. Sige, tanong adna amaw, ibaga adaguskan ka. Alang aro, Uncle. Pakaamuandak to. Ay, mabitlaan. Nagsuldo kan. Umayak ni tata, umay ko alaan, tay kurang mo kanyak. Ha? Kwa. Na-delay ti sweldo mi, Uncle. Ag-text tulatan. I-text ko no adan. Sige, bye. Napintas mo day tanagatang mo alugan lakay. Natawarak iti husto na ita, bakit? Ilakok iti nangingina. Kahit adangarod pang ilakwam. Ado ti buyer. Basta may post iti social media.
Naisagana kong tibado mamang opisina, Hildo. Ingkag digusan Jak sumrek ita, Mari. Ha? Apay nga eh. Anda pa panak. Isabat ko tila ko kalugan. Ada yung amin ti pagkapon na. Sayang da dyan, jak sabtan. Sapay sure buyer da dyan. Anya? Kat, nagpakada kay di opisina yo. Agteksak tulatan no madamdama. Ibagak na the emergency. Naimbag nga oras mo, anak ko. Ada awit ko a prutas kenat natin. Pabigla-bigla matiyo mayo nanang. Anyat gagara yo aya. Awan pa'y kwartak. Ay, sana kwarta tigagarak, anak ko. Umayak umilew. Ngala, sumrek kayon. Agam na ikatan nyo na ita nakarugurug ita sapatos yaw. Ay, uwain, anak ko. Kumusta kayong lola? Imbag man tayo may kayo. Kailiw kayo manan. Uwin uray siyak, apo. Kailiw kayo mutain. Isuhaing kagumaak man na yung tinagbiyahe. Di kay pa agaw-awid lola Tayin tayo agpasyar na awan klasik. Ado ti tarakan ni Lola medyo balay na. Di na mabali na panawan na gidya iti mapayag. Ha? Ay, uwain, apo. Agsubli ak tumanay numaminsan. O niya, agawid kayo mula ita nanang. Tapno amok no ipalugan kayo iti taksi. Ay, uray masapa ak ton nubigat, anak ko. Irar mo itong arodon tayo may sakod son, Miles. Ta maturog ni Lolam dito sa alas. Agkayda kami na ichisilad ko, daddy. Anya? Agsukat kayo itong arod nanang. At pagsukatan niya, ngayon nalayaw. Naawan, pabuluda mo, Miles. When, daddy? Ingkamot kasarita ni nanang Isungarod nga imay tao may umiliw. Ngam di mo mat kasarita. Ay nasikan, no kayat mo. Busy ak nagbirbirok iti customer dito cellphone ko. Manipod ng negosyo ka. Naitalatan cellphone tayan ti atensyon mo, Hildo. Kat talaga akasta ta negosyo nga ron. Di ka pa yan sumsumrak iti trabaho. Adun tilangan mo. Jak sumrekan, ag-resign akon. Tay pamaysak ti panagbay and sell ko itilugan. Dakdakil ti kita dita. Anya? Sayang di trabaho, Nagrigat tagsapol iti trabaho itan. Sana bale, tamay mayat ti kita iti negosyo. Kas makita mo, nag-triple ti ornong ta. Rumarta man na masapa inton bigat. Taad na mapan ko alain na lugan. Gatangik da jay, tay lakok manan itinangin nina. Agbiyahe ak ita, Jenny. Mapanak ijayan da insan mo ahil daw. Ala, tatang, anya man ti aramidan nyo, Giant. Inkay man agdawat iti kwartan. Hindi kay lagbain. Kat no awan ito na, pilitak aya. Di kay lagbabay na mapan agdawdawat iti kwarta. Apay ino sa lagapukan niya, nakaadal ayan ihil daw. Tatang, at adumutla at irigat na ng paadal iti bagbagi na da kayo. Agulimak ka, no awan mayat ngay bagam Jenny. Mala, mapanakaw. Tanay, ang mga noon na anak manan niya antay mamapanagdawat iti kwarta iti kasinsin mau. Lay, anda kamat gayam dito'y kabagays. Ay, awan nga ruden naunaan na kaun. Ha? Naunaan nga. Adi mawat iti kwarta ni Hildo Manaw, tinted na ken ka. Ay na, saan na day tatigagarak titoy. Umayak la umililiw kadakwada. Ay, ada kayo manangkal. Ay, uwan ta naibos man ti kwarta kaun ka anakan. No kaya tiyo, sumurot kayo kanyak, tada papanan tayo. Ada mapantay kita nalugan. No may lakok na jay, ikan kayo to itibingay yo. Basta ko yung ganda. La, ay kawan Jak sumsumra ka iti trabaho. Iso di kayon mangnamnama iti maswildok ijayang kal. May mayat kita kiti panagbabay ansel ko iti lugan. Ha? Kasta aya? Malangaron, kuyugan ka kaanakan. Naglakamat ti panang tada iti na iti alukan ng hildaw.
Napintas ba? Bueno, ruar na laang tinapintas. Napintas amin ang kul. Amoy matan ti kinalaing kong agtawar. Tinawarak iti husto. Okay. Agawid ta nga rodain. Ay wana. Ala, yawid tayong tilugan na ginatang ko. Numalakok itinangin na rito. Ay sos, tsamba, uncle. Aniyamot na itigdalan dito, ay. Permi asang at itay. Sa ita, permi man na pasalaw. Iwan nga rin, Ha, ay sos, awan pininuto yung lugar, uncle. Apa nga eh? Ay sos, uncle, may itong partayon. Sapay ko mata makala sa titipagad na tatang kan Insan Hildo. Uwan nga ro, Jenny. Agkararag tayo. Asapay lang kumatay spalan ni Apo dang agpadpada. Hildo? Ay na po, agyaman anak, tanakapuot kan Hildo anak ko. Ha? Ayan ko. Apa yan nagsiplat? Awan silaw. Rabi ka di. Ay, anak ko haya. Lading ito nga iba ka. Agam, saan ka na makakita, anak ko? Kanya. Apay. Naapektaran na giti matam. Gapo iti pan nakaidong partilugan ngayon manehom. Kanya. Apay nga eh. Tsaka iti agbali na bulsak. Tagainap ko malang na ito eh. Apay, tsak may karaw ti may sangaimak. Anak ko, awanan ti may saga imam. Naipit ka nung amin itilugan. Saan? Tsak kaya tayo tiya mapaspasamag. Sana mapalinti ka stoy. Anak ko, aya. Tatang, agsimpa kayo, tapakanin kayo. Suwan kayo, tatang. Apay nga yakas ko'y tinagpampanaga kanak ko. Ay, nagalasan tiksura ti rupak. Urayin tatang. Tinapatag na ispal kayon. Ang babawi akasimurot ka ni Hildo. Ayam naladawan sa amin. Doon tsak ko man na pa ni Jibalay na. Saan ko man na pasamak ni Gastikan niyak. Kapoy ti kinarupat kwarsak. Di pasubo ako. Gusto. Ala, nasaya at muta. Ta naamiri siya dayta. Agpaimpag kayo, tatang. Mari, di na ko may suksukat iti sa bali. Di na sinsinaan. Nore, kastuyan tinagpampanagak. Jack maaramid na kita nga ibagbagam, lakay. Iso na lang tamasapol amang gadak. Tani, saan kan ang makatrabaho? Iso asyak ti manggad. Pasensya kan, Mari. Jack nagayatan ti kasti anak banagak. Wan, amok dayta. Basta timakunak, kat palubusan na kagtrabaho. Tapno da pagbiag tayo. Alawanan, basta di naksinsinaan Pangasim, ang mga numaumakan kanyak at sumapol kan iti pangisukatam kanyak. Jack maaramid dayta kunakmat. Iso pa nga asim, di na kumamot pagpanunutan iti dakas. Nanang, da kayon ti pangitalkak ka ni Hildo ni. No Jack aggunay, awan pagbiag mi. Awan pagadal ni Miles nga apo ko yo. Anyat kat mo asawain palasang ko. Aga brodak nanang, kat asikaswan nyo pa'y laang ni Hildo. Pasensya kayon awam mo't sa bali apang italkakken ko Uray yawid nyo pa'y lang iti probinsya ni Hildo. Kan ag-transfer ijayan ni Miles. Tay jayan nga giskwela. Ay alawan anak ko. Awan problema dita. Ay anusam nga ruti manggid balasang ko. Pasensyakan. Ta
Kas jay mutin tinagbanagan ti anak ko. Saan na makatrabaho? Iso kapilitan asikan ti manggad. Nanang, ayan niyo. Nanang, Apay anak ko. Madapating utok iti kusina. Apay, ada ka sa ulam. nanang, umasidag kayo man tarakupan kayo. Nanang, Ay, anak ko. pakawanan na ko mananang. Dakil tinagpasulak ka na kayo. Ay, awan basol mo kanyak, anak ko. Anta nanang, ato, kinadurman kayo ti kalabas. Idi sa anak payakas to eh. Kasalasaan nga ina ti pangibilbilanga ka na kayo. Itala ama-amiris ko. Sa narumbang tinararamit ko iti kalabas. Pakawanan da ko nanang. Ay, ala, bye-bye abun dayta. Awan kanyak dagijay anak ko. Patpatkin ka unay nga anak ko. Isu nga inaw-awat ko amin dagita. Adumot lati nagkurkuranakin ka iti kalabas anak ko. Isu nga ita, sunitak amin dagita nga nagkurangakin ka iti kalabas. Pangasiyo, di da ko mapamparawan nanang. Patpatgan kayo. Patpatgan kamit anak ko. Aginggat si bibiyagak at daak iti sibay mo amang tulungkan ka. Agyaman ako na nanang ko. Biyag, di tao. Kurang ko ba iti arak? Bukbukan ba iti basok, Jerry? Jiki, nabartakan. Gusto ko man. Itulod ka na di balayo. Arak pa'y, kaya't ko taglamas iti arak. Kaya't ko tagpapas nga ginom. Iso please, pagbigyan ako ma, Jerry. Agawit takit din. Itulod ka na di balayo. San? Diyak kaya't agawid. Maturog ako iti balayo, Jerry. Sikati kaya't ko ang makadua. Ha? Kaya't ka di asawon day ta. Nga ay ayatin nakmat Jinky. Aklunan nak ka din. Sana na masapula baliksat na ita, Jerry. Basta agawid tan, iti balayo. Good morning, Jinky. Alat oras, Sir Jerry. Alas 9 ni tiyak sapa. Sorry, Jinky. Jak nagawidan ti bagik iti rabi. Ada na pasamak iti nagbaatan ta. Pakawanin nak ko ma. Awan rumba nga kidaw iti pamakawan, Jerry. Ngamin, nagayatan ta adwa day jay. Kasanan, datang arodan. Agayan ayatan, Jinky. Katuan anya pa'y kuma. Agyaman na ka. Ikarik, di kanto paldangan. Si kanto lang ti babae nga ayatak. Agyaman nak, Jerry. Kat sapay ko mangaron, tamatak daram day ta akarim kanyak. Takdarak, babaan iti panangi kasar ko kan ka. Agkasarta ko man. Saan pa'y laeng? Diyak pa'y nakasagana ang makiasawa. Nagturugam ka di rabi Jinky. Ije balay da Jerry, manang. Anya? Naimbag nga oras mo, Krisa. Nabartak namin ni Jinky iti rabi. Kunak nga itulod ko diti balayo, ngam di na kayat. Iso pinaturog ko na di balay. Nala, sumarkan. Ala, sumrag ka pa'y, Jerry. Tagmerienda ka pa'y. Sige, honey.
Sikati makaan mo. No kasta, inaklon mo ni Jerry, Jinky? Wan, manang. Sigurado ka? Ana ibawing mo adagos iti sabali ti Riknam iti ex-boyfriend mo? Kasinsina yung lang iti nobyo ma. Basta dahi ti mo ka pamuspusan, manang. Tapno makalipatak. Anyat kahit mo asawan. Di mo ko na panakip butas mo lang ni Jerry. Saan mo't? Adamot pa nagayat ko kan kuana, manang. Isungarod ngay naklon ko, tayo ayatak mo. Wala. Sapay ko mga rod. Tada kayon ti talaga nga agkagasat, Jinky. Makinobyo ka manen? Intun madamdama. Agsangit kan tumanen, Jinky. Saan siguron, mama? Ngamin, nasingpot ni Jerry. Sana playboy day jay. Dayta nga minti madikan kakad. Naglaka ka nga agtinag iti lalaki. No adagarem ken ka, aklo na madagos. Adi mo pa'y amuan ti husto nga ugali na. Mama, nasingpot ni Jerry. Awan makunakan kwa na. Sana playboy. Napudno kanyak ti nobyo. Alang nga rod, sapay ko ma. Tasan kan tumanen nga agsangit, Jinky. Nakasukat ka mo, Jinky. Papanamanan. Rumuar kami kadag iti barkadak, manang. Agpuyat ka manan. Intun kwan, di ka manan makastrak iti trabaho. Sana bale. Nasingpot ti boss ko. Maawatan nak day jay. Basta ibagak ama di ti bagbagi. Sardi nga man, ti kasta nga aramid mo, Jinky. Kanayon ti nightlife mo. Dahita ti pagalistuam. At dan nobyom. Isong agtalnakan. Makiasawa ka langan, may mayat pa eh. Manjak, agpapasak pa nga agbalasang, manang. Ay na, bumakit ka na balasang. Iso ang makiasawa kakit din. 25 ko laang, manang. Si kakit di ati makiasawan. Awan iti panunot ko dayta. Si kalat ti makiasawa. Ta makibingay akton kadag iti agbalin nga anak mo. Anya? Naimbag nga orasyon, Nana. Adda ka din ni Jinky? Ha? Ne, apay. Di na imbagay, tirurwar na. Rimwarda, kadag iti barkada na. Ha? Di namat imbaga. Ay, o na yun day dyan nga anak ko. Maalala, sumrek ka pa iho. Ay, sana, Nana. Baliwak tulangin ti sumarungkar. Nene, Jinky! Apay nga magpakwar ka. Masikugak, manang. Anya? Asino ti ama ti sikog mo? Ni Jerry, asino pa'y kuma? Anya? Ay, no kasangarod. Ayabam tinobyom dito'y balay. Tapag sasaritaan tayon ti kalay sayo. Saan? Diyak kaya ti makikasar, manang. Diyak pa'y kaya ti maitali. Anya? Katni, masikog kan. Uray, narigat nga minti makikasaradagos. Narigat lagdadarasudos, manang. Kasta ti saom, ngam di mo pinanunot ti ibunga ti naramid mo. Nagpasikog ka, dagos? Kat di ka matgayam desidido ang makiasawa? Diyak mat nga minamong agbunga ti pan nakailawan mi ka ni Jerry, manang. Nini, anya klase ti panagrasarasun day ta, Jinky? Sana bale. Dinakmat siguro itarayan ni Jerry. Di na pagtalikodan ti responsibilidad na kanya. Addan tugaya man anak ta, Jinky. Agkasarta nga rodin, Pasensya kan Jerry, ha. Ngamawan pa'y plano ka makikasar. Anya? Ang masikog ka, nani. Masapol atak direkti pa nagsikog mon. Diyak pa'y nakasagana ang makiasawa. Iso please, di na ko mapilitan. Kasano nga rodin ti sikog mo? Kat anak talata, Ipas ngay kunto. Kat taripatuan ta adwa, Jerry. Krisa, napanan manan jay adim. Ay na, rimwar manan Natangke na talaga ti ulo da jay kapsat ko. Masikog lang nga ruden, ngam kanayon pa'y larumwar. Ayan yan jay kapsat mo. Awanan, naibarkada nga minin.
Ay na, sigod akas jay na, mama. Iso nabayag, santo nakagraduar. Takanayon nga agsardeng. Takasanumat ngamin, barkadista. Nailasagnan sa tikas jay nga aramid na. Ay, kasanugatan. Masikugan jay adim. Ngam dinamot kaya ti paikasar ka ni Jerry. Wen nga rod, mama. Natangke na talaga ti ulo na. Uray kasano ti panang pilit ko. Talaga adi na kayat, mama. Ay, mai-stress akmat iti dayjay akabsat mo, Krisa. Babae, timpas ngay mo, ading ko. Malala na, pasusuan pa ni, mabisinsan. Nagsakit mo tagpagatas. Basit ti rumwaragatas kanyak manang. Ano ading ko? Kaya't mo nga roda mabisinan ti anak mo? Pagkatasan tayon iti bote. Ay saan? Kakaisuna nga at dagruaragatas ken ka. Di mo kayat? Yimot mo ti gatas ti anak mo? Di ka lamaas yan iti anak mo. Nagsakit nga rod manang. Ay katanusam Aganak-anak ka kalpasan na agarte-arte ka. Ala, paggatasa mo to'y anak mo. Nakapas nga yung Genoviam, Jerry. Agam maapaya di mo pa ilay kasar. Namin na doon adaras ngayon bagak daytakan ko na papa. Ang di na pa'y matkayat. Anya? Apay ngay. Jack man na mo papa? Ket, anya plano yo? Di kay pa ilagden na? Daytang rod ti planok papa. Yawid kung tundag ito aginak dito balay. Ala, Jerry, si kanti makaam mo kadagiti agina. Nanusam ti anak ko, tanatangkan ti ulo na no datuma. Wala na. Amok dayta agalad ni Jinky. Nasaya at nga rod no kasta. Maring agtalnan, ta addaitan anak yo. Sapay ko ma, ta idyan nandagiti barkada na. Kanayon kumatkit di abagbagaan ti anak nyo, nana. Barang agbalbaliwan na. Kat ikatan na, nagiti bisyo na. Di ka nagtrabaho. Tapno maipamayasam ti atensyon mo ti anak ta, Jinky. Siyak ti manggad, para iti pagbiag tayo. Ay, sapay sa anak ka na iruam agtagibalay. Kan agaw awir iti ubing, Jerry. Irwan mo itan, tadan anak ta. Kasapulan na ka ni baby. Makaburing tagtali na iti balay. Mairwam kan to. Sana bale, tanawan trabaho, tulungan ka ang mga awir iti anak ta. Kunak nga agsubliak iti sigod na trabaho ngam nagsaramat ti kumpanya. Saan nga minan ang masapol nga agtrabaho ka, Jinky? Maburi nga ka talagang dito'y balay. Iso please. Tangay nakatanggada kun. Palubusan na ko mga agabroad. Anya? Kasanon ti anak ta no umadayo kan? Katada ka mat mga iwan kan kwa na. May mayat ngamin no ijay abroad ti pagtrabahwak. Ngamin dakdakil ti sweldo ijay. Makaurno nga kadagos. Kabailak na ipaay amin na kasapulan nyo iti anak ta. Iso asaanan ang masapol nga umadayo ka. Ay ayatan na ka di wano saan. Siyempre, ay ayatan ka. No kasta nga ruan, palubusan na kiti kayat kong aramidan. Di naklapdan. Apay nga umadayo ket basit pa ilati anak yo. Ken uray saan nga agtrabaho ni Jinky. Saan nga agrigat iti sidong mo anak ko. Jacket nga agapa kami iti asawa. Isa, palubusak iti kayat ng aramidan, papa. Sana nasaya at apampanuinuyam ni Jinky, anak ko. Amin sa matakid dawon na ken kakat ipaay mo. Awan sapay napuutak a pinaay mo ti asawam. Ay ayatak namin ni Jinky, papa. Jak kayat agumura kanya. Una, ngam agruam ti kasjengar aramiden na. Baybayan tayo na. Tadyak kayat nga dasaan mi apagkin na awatan. Ket, kasano nga rodan ti apo ko. Adamat trabaho. Kasano nga rod ang maasikasom. Ipan mo, iti ayanda katugangam. Saan, papa? Agtali na dito balay ti anak mi. Mga laak iti mga awir kini baby. No panawam ti anak mo. Yag mo nga rod dito'y balay ti apo ko. Tada kami ti mga awir ken kwa na.
Ure kayat ko ayag ti anak ko dito'y mama. Ngam sana kayat ni Jerry. Anya? Isu ka nun ti mga waawir iti anak mi. Awamot kit di problema iti dayta. Tamo ka na singpot ni Jerry. Ang kasanon ti trabaho na. Bayan yun nga isu ti problema iti dayta mama. Nalakalaang ti panang ipamuspusan na iti dayta. Mama, rumwar tayo. Tentay sa rungkaran ti kaanakak. Sikan sa latan ti mapan iha. Nasakit manen ti sikit ko. Masaduta ka rumwar. Ay, sige nga ro, tani. Italaang manen nga man trabaho. Iswa pa syarik ni baby, ije balay da Jerry. Naimbag nga oras mo, Jerry. Umay ko man sa rungkaran ti kaanakak. Nasaya tayo may ka, Krisa. Ha? Hindi. Abay, nagsasangit ka. Apay, ada ka di sana nasayata na pasama ka ni baby? Saan? Nasaya ti ka sa saad ni baby. Ala, sumre ka pa'y. Abay, nagsasangit ka nga, Jerry. Kalkalpas mi lang namin na nagsarita iti cellphone ka ni Jinky. Sininaan na kung tikabsat mo, Krisa. Anya? Taapay ka no? Diyan mo. Basta timbaga na larason. Kat saan na ka dun nga ayayaten. Anya? Pangasim, tulungan na ka mga ayo iti kabsat mo. Diyak kaya ta sinaanak. Nang runa kita dan anak mi. Kasano kami langan. Ala, bayam. Takasaritak to ti kabsat ko. Awan nga rod pa nagayat ko kankwanan manang. Anyat maramidak ngay. Bunga la siguro ti bartak ko day jay idi. Iso anak relasyon na kankwana. Tinakdarak lang iti kalabas. Tadakit nga rodan anak mi. Wan, aklonat. Inayat kumot ni Jerry. Ngam, napunas mo tan nadagos di tarik na kankwana manang. Daytan ti kanayon nga ibagami kan ni mamaken ka. Darasulus ka nga nga desisyon. Ibagaman ti pudno arason, Jinky. Adda ka di manan kabarbaro ano biyong di tabrot. Ibagak da ito'y kan kamanang. Ngam di mo ibagbagak ni Jerry ha. Nagsinublian kami iti sigod a nobyo. Anya? Kastalaangan ti kalakanaken ka? Ti panangisukat mo iti ama, ti anak mo? Manang, masaya-ayatak ti sigod a nobyo. Ken? Kesa nun ti anak mo? Diyak mo't pagtalikodan ti pagrabungak iti anak ko. Kan, anak ko latamot ni baby. Diyak baybayan. Diyak kamukan ka! O sige! Bye! Krisa, anyat ko na diyak kabsat mo. Apaya makasangsangit ka. Makapasurun da diyak kabsat ko, mama. Di lamaasyan ka dagiti agama. Nangrunay diyak anak na. Ay, isugayam asininaan na ni Jerry. Ta nagsinublyandan iti sigod a nobyo na. Anya? Awan konsensya day jay babae. Masya na ka ni Jerry. Takas taon na ya pa nagsangsangit na. Iti na pa na kay balayda, mama. Ay, anyang ay. Awan maaramidan ta, iha. Desisyon ti kabsat mo da ita. Amumat ti ugali jay adim. Noan niya ti pangedeng na. Isulatan. Ne, Krisa, si Kagayam. Sumra ka ah. Kamusta ni baby, Jerry? Ay, agurigor nga rod. Iswajak simrek iti trabaho. Tako marayo no rumwarak. Ay, kasta ka di. Ala ka asim at ka anak ka. Impa-check up mo ka din? Orubwatak pa lang, tarumwar kami. Mapan kami iti doktor ita. O sige, kuyugan kayon. Awan ka di trabaho mita? Awan, day off ko ita. Ala, kuyugan kayon. Agyaman na, Krisa. Alaman nga rod. Tani, kasapulak ti kadwa. Masakit nga ni papa. Awan mga sikaso kon ko na no ikuyog ko ti yaya ti anak ko. Oh, isa nan baby ha. Anyat kayat mo ayan ako.
Isunan, Wan. Sublatan ka na mangisala iti anak ko, Krisa. O, sige, man. O, ato eh. Yan, anak ko. Nabanugin ni Anton ang mangisalsala kan ka. Di namat kayat. Ala. Di mo pilitin no di na kayat, Jerry. Bayam asyak ti mangisala ken ni baby. Okay, akla, Sanak pa yan nabanog. Alala, iturog mo kit din. Tanapuyatan ka idi rabi eh. Saan? Doa tamang taripato ko ni baby. Kaduan ka. Hello, iha. Ayan mon. Rabiin. Jack pa'y lagawid, mama. Sangitanak namin ni baby. Di na kaya tapanawak. Anya? Sige. Sa pagtulaan ng tiagawid na bigat, mama. Oh, sige. Sikati makaamo, iha. Asikaswam nga ron ti apo ko, tane. Jakmut makaumay dita. Nasakit man ang tisikat ko. Sapay kumataging bagan ni baby. Wen, mama. Adamot kit di agas nan. Tayin pa check up min ni baby. Oh, sige nga ron, iha. Ano sam ti ka anak ka, Mwen? Sige. Bye. Kasla kano lang idi maladagan ni Angel niya. Ita, talo titawenan. Dandani nag-eskwelan. Wan nga rod. Kat agyaman ak una ititulong mo Krisa. Sikan ti imbilang ni Angel nga inana. Ta si kamat ti kanayon makita ken makaden na. Ay, masya anak ngamin iti ka anak kak Jerry. Ngamin, manipod na kiasawan ni Jinky ti sigod a nobyo na. Saan na nagparparik na. Kat tinipat na pa yun ti ultimo anak na. Wan nga rod. Ang mala. Ditan lagi pan ti kapsat mo. Sana balay, tada ka mo tin akasukat na. Ha? Diya ko nagpalpalikaw pa Krisa. Nabayagan na kayat kung ipod no daytoy. Angin, mauna anak itibain. Sapay ko tadi nakguraen. No ibagak nga, ayayatan ka. Jerry? Nakasingsingbat ka. Kaya't natin nagtiriknakkan ka. Gapo iti dayta agalad mo. Sapay ko tama ikariakkan ka. Jerry? Awan dakes na no agaram ni Jerry ken ka, iha. Ken adadapay nga awan dakes na. No aklunam. Awan makunak ka ni Jerry. Nasaya at alalaki. Bayat ngamin ti panaglabas ti aldaw. Mapanpaneknekak no kasano ti kinasingpet ni Jerry. Aklunat, mama. Sana narigat nga ayatin ni Jerry. Iso nga, adamat panagayat ko ken kwa na. Oh, anya pa ilang nga rin ti araramidam, iha. Aklo namun taag kasar kayo kit din. Agyaman naktay naklon na kon Krisa. Ditan ibaybayag ti panagsimpata. Agkasarta ko man. Noan niya ti pangadeng mo. Iso ti masurot, Jerry. Nakanagragsakak. Jack nga mininamnama nga aklunan nak. Jack ni namnama dahi ito pasamak, Jerry. Iso ang nalabit. Talaga siguro adata tinaikari para ititunggal maysa. Wen, patsek unay dayta. Sikati talagang inted ti Diyos para kanyak. Oh, apay. Sino ti mawawag ken ka, Jerry? Ni Jinky. Anya? Kanayon ka di nga umawag ken ka ti kapsat ko. Italaang manan nga umawag kalpasan ti mano atawan. Sige, sungbatam. Amangan no kumustain na laing ti anak yun. Nakalagip ka mat ngay mawag Jinky. Kumusta kan? Pasensya kan, Jerry. Ita lang amin ang naantaan na kitigundaway. Ha? Kaya't kayo lang kumustaan ni ti anak ta. Dakay siguro ti anak ta, Jerry. Uwi na. Umadanin ti kasangay na. Agupatan ti tawan na. Agupat mo tin atawan at di mo nadarayan ti kasangay na. Uwan nga ron. Ngam, sana bale. Bumawi akto na gawid ha.
Ngamin, madarayak ti kasangay na ita. Tao madanin ti panagawid ko, Jerry. Kastaya, nasayat ha? Tapno makita na kamot to ni Angel. Wen, kailiw ko na makita ti anak ta. Padaanan niyo ti panagawid ko, ha? O sige, bye! Bye, Jinky. O anya, di husto ti kunak. Kaya't nalaang ako mustaan ni Angel. Wen, naku na nang agawid kanon iti mabiit. Tadarayan na ti masungad a kasangay ni Angel. Kasta aya? O di nasayat no kasta. Italahan nga madarayan nagkasangay ti anak na no kaskasano. Iso kasarita tanto ni Angel. Ibagataken ko na ti isasangpet ti inana. Hello, Jinky? Itaman pa yan nakawag ka. Saan ka di na busy? Pasensya manang. Super busy ako talaga iti kalabas. Okay, kumusta kan? Ay, kastoy, malmalday. Apay, Nagsina kami ni iti asawak manang. anya? Sinina akon, sa akon to yung pabalod. Ngamin, namin adon na ginuliban nak manang. Jakon ka ba alam ti malukloko? Nabannog akon. Ha? Ay, naimbaglakit din ta saan kami ang nagkasar. Kan awan anak mi. Iso anawaya ak manan. Kinapudno na manang. Iso ajak nakaawawag idi. Taparitan na nga umawag kada kayo. Nangruna ka ni Jerry. Iso ajak makumkumusta ti anak ko. Isong agawid ako ni ti mabiit. Ipamaysakon ti atensyon ko iti anak ko. Anya? Tangay agawid din ni Jinky akabsat mo. Apay no, pagidanan yun ti kasaryo ka ni Jerry. Kan ti kasangay ti apo ko. Saan pa lang ti kasar, mama? Anya? Apay mo't ngay? Di mo't kasta ti plano yo ka ni Jerry? Agkasar kayon, iti kabiitan na panawan. Aguray pa'y, mama. Nagbaliw ti pangngaddan ko. Agpalabas tayo pa'y iti sumagmamano a panawan. Ta, paliiwak pa'y nga umuna. No talaga matlaan na pudno di Jerry kanyak, mama. Apay, iha. Agdwa-dwa ka kadipay laki ni Jerry. Medyo alanganan na kitan, mama. Ngamin, agawid din ni Jinky. Kat amo yung at nagsinadamanan iti sigod an obyo na. Anya? Diya ka muna niya ti plano ni Jinky iti panagawid na, mama. So, saan pa'y laang day takasar? Iha, imposible asublian pa'y la ni Jinky ni Jerry. Kastamat ka ni Jerry. Kat ada ka nga ro din na nobya na. Kan di mat na ko nati adi madina nayayaton ni Jerry. Diya ka mo, mama. Sa balit agparpanik na kanya. Madanaganak. Ang no bilang anyan to ti mapasamak. Si pupuso ak amang awat, mama. Ay na, di ka unay agpampanunot, iha. Sika itan ti ayaton ni Jerry. Ta, sika kat nga ruden, tinobya na. Jerry, iho. Kita da Krisa kan Angel. Mayatilin na ganda. Wan nga rod, papa. Talaga ana si Degan tirik na ni Angel ka ni Krisa. Kasla ison ti imbilang na nga ina. Uwan nga ron. Mami pa yan ti awag na kankwana. Kasano, kat manipod maladaga. Ni Krisa ti kadwak ang mga awir kankwana. Uwan nga ron. Katita, agayan ayat kayon ka ni Krisa. At adaman nga ipatag na ni Angel. Tagden na kayon ton. Wan nga rod, papa. Kat nakaragrag sakak. Tadimteng ni Krisa itibiyag mi nga agama. Manang Krisa, adakon! Simbangput kamot gaya man. Imbagam kumaata sinukunda ka. Ay, nasana na masapul manang. Kaya't kayo sorpresahan ka ni mama. Ayan ni mama. Ada iti silid na. Wala, sambrag ka ni Jay. Ta sigurado maklaat ni mama. Oo,
Ihay! Kumusta ka? Okay, akitan mama. Awanan di konsumisyon ko. Ngamin, nagsina kami ni Tasawak. Ay, naimbaglakit din tasan kami ang nagkasar. Iso analakala ang ti pa nagsina mi. Anya? Ukat, anyat planom ita, iha? Ipamay sakon ta atensyon ko ita anak ko mama. Kat sapay ko mata mapakawanak ni Jerry. Sulnitak ti ado ang nagkurangak iti anak ko. Papanam, Jinky. Ije balay da Jerry manang. Inaksarong karan ti anak ko. Ha? Noon niya man ti makitam ang reaksyon ti anak mo ken ka. Di mo kumatagidaksen. Mangan no, di nakakayat ni Angel. Wen, maawatak tayo tamanang. Nakasagana ka mga ayogan kwa na no bilang laan. Ay, ala nga Ruth, no kayat mo, kuyugan ka na mapanijay. Ha? Ay, uri saanan manang. Syaklatan. Sige, sikati makaam mo. Di ka madanagan. Ta saan da ka adinadaol ka ni Angel. Imbagamit agpaisukan ko na, asikati pudno nga inana. Kanayon mi nga ipakita tila dawam ken ko na. Agya manak nga rod no kasta manang. O sige, mapanak nga roden. Naimbag nga oras mo, Jerry. Jinky? Wen, siyak nga ron. O may kukumasarong karan ti anak ta. Sige, sobre ka. Aday di silid ni Angel. Mabit lang, taaya ba? Krisa, iha, naunag ti pampanunutan. Ken madlaw analiday ka. Apay. Awan, mama. Ti ka di ipapan ni Jinky ije balay da Cherry ti makagapo, iha. Saan, mama? Di ka naglibak, iha. Mabasa kititigtignay mo. Iso kabisado kan. Apay, madanagan ka nga amangan no agsubli ti sigud arik na ni Jerry ken ni Jinky. Awan ti rumbeng nga pagdanagak. No bilang mapasamak day ta, mama. Maragsakan nagpaikit di, para kadakwada. Apay, ipalubos mo nga rod nga agbawing manan ni Jerry iti adib. No siyak ti sika, ibaga kun ti agpaiso ka ni Jinky. Ilaban mo ti ayan-ayat yu ka ni Jerry. Saan, mama? Ni Angel aka anak ak ti pampanunutan. Numabukan manan ti pamilyada. Pabor ka ni Angel dayta. Nakasagana ak nga agpabigay. No bilang laing, mama. Agsarita kayon to iti kabsat mo, iha. Ibagam ti agpaisuken ko ana. Patsyak, maawatan na kadayjay. Tabasol namat no apay nagsinada ka ni Jerry. Ta sininaan na kat ngarod. Orayek latan no anya ti bunga ti panagsarita da adwa. Urnusen ta kuman ti amin kadata, Jerry. Ladingitat. Ngam saanin na mabalin, Jinky. Anyat kaya't mo sawen. Adan ka ayan-ayat ko. Anya? Asino? Isong tulangan ti mangibagakan ka. Nukas ta nga ron. Alaak ti anak ta, Jerry. Anya? Laglagi pam. Dakdakkel ti karbangak ka ni Angel. Tawan pa'y 7 atawan na. Siyak ti rumbang nga yan ti anak ta. Nabayag a pinanawan da kami. Binaybayan ti anak ta. Itatadakkelan. Alaamon iti pudir ko. Basta alaakon ti anak ko. Mayat ka man wano saan. Di na ko mablakmailan. Pangasim. Saan ka black-blackmailan, Jerry? Ilablaban ko lang ti karbangak iti anak ko. Kasanon mo saan akayat ti anak ta ti sumurot kan ka. Mayat man wano saan. Awan maaramidan na. Basta alaakon ni Angel. Ipanaw kon iti puder mo. Tulungan na ka mangimpake kadagiti gargarat ni Angel, Jerry. Maasi ka kumay ti anak ta. Di na kayat ti sumurot kan ka. Kasta unay ti panagsangit na. Agsarden tumot lang numadamdama dayta. Basta tulungan nak, tapno makapanaw kamin. Pinagtalikodan ni Angel manipod basit. Awan patag na kan ka. Mano atawan a pinanawam.
Nga oray text mo no awag la ko ma. Di ka man lang nagparit na. Ita, basta alaam latta nakaslawan anyaman na. Anak ko na Angel, siyak din ang isikog ka nagrigat anang ipas ngay kan kwa na. No saan nagapo kanyak? Sana na itao ni Angel. Kit ayan mo nga rod idisapsapulan na ka ti anak ta. Rinabi nga agsangit. Gapo ta kasapulan na ka. Sa dino ti ayan mo. Adda ka iti ayan ti lalaking. Gusto na ita na pa nag-retreat na Jerry, Jinky. Di kay lamas yan di tauting. Pagsaritaan nyo kuma itinasaya at daytoy. Di kay agapa iti sangwanan ti anak yo. Anya kay kadi. Mabalin ka di Jinky. No talaga akayat mo nga alain ni Angel. Di mo ko mapirsaan. Di mo biglaan ay adayo kada kami. Saan akas ka rin nati panangipanaw mo kan kuana? Agpakpakasya. Sapay kumata maawatan na kami balasan ko. Napatag-unay na Angel kada kami. Saan mi nga ipaidam ti ubingkan ka? Basta di mo ko mabiglaan. Ay wumpay mat ko mga umuna Tapno maya sidag na tirik nanagan ka. Isuntod ti panangalam kan ko ana. Tata, Mabalin ka di, Jinky. Agyaman na, tanay ayo yung matlang ni Jinky, papa. Kasjay ngamin ti pamayam amangay ayo. Sabtemet ngamin ti pudot ti ulo na. Agpada kayo ana pudot ti ulo na, isungaga pa kayo. Kalat mat ngamin ti panangipanaw na iti anak mi. Asino mat ti sana makapungtod ngay, papa. Amo kasakit latinakam na dayjay. Hindi na amuan ng adanobiyam. Ha? Ninamnaman na siguro nga awan pa'y nubyam. Kat nagsublikan ka, awatan matadagos. Ngam na paay, iso akas jeti jarna. Papa, Apay nga mina di mo imbaga ti kinatao tinubyam. Tapno na amuan na kuma at igayam kabsat na ti babae adakda kamatem. nagamakak, papa. Amangan ngamin no niya ti aramidan na. Urayan niya pa iti aramidan na no talaga nga ayatem ni Krisa. Awan mabalin ni Jinky. Sa bagay, papa. Ang makaamunto ni Krisa amang ibaga iti dayta. masapul ang mga alak ni Angel iti puder ko, mama. Adayo tirik na ni Angel ken ka, Jinky. Maikawalakit di ti ubing no yadayong iti amana. Ngam, dakdakkel ti karbang kiti anak ko, mama. Umadan din ti kasangay ni Angel. Ngam kastoy kit din ti mapaspasama. Ure asinumot siguro nga ina. No sa bali a babae iti mga iwan iti anak na. Natural nga agdanag. Anya tamok. Amang ano naulpit to ti agbalin nga asawa ni Jerry. Kat ulpitan nanto ti anak ko. Amang ano parigatan nanto abaon-baonen. Wano saan maparigat iti kabil. Nukasta, inaklon ni Jerry nga addan nobya na. Wan, mama. Ninamnamak pa'y matngarod ang maurnos mi matlang ti amin kada kami. Iha, di mo mabalin nga ipilit ti bagim ken ni Jerry no di na kan kayat. Laglagi pam, sikatin ang panaw ken ko na idi. Insukat mo iti sigod ang nobyom. Nasakitan iti husto ni Jerry, katamom kadi, nagpakpakaasipay kada kami at tulungan mi kano. Amangay ayo ken kaidi. Tapno saan mo laeng asinaan. Ngam, anya tinaramid mo. Natangken idi ti panggedeng mo. Mas pinilim ti lalakim. Ngam, dagiti agaba. Mama. Isu nga ita, tanakailiw-liwagan ni Jerry. Baybay amon, iha. Dimon riribukan. Tanakasarakan iti babae, anang paragsakken ko na. Mama. Awan rumbeng asangitam. Tasaan naka alinuko ni Jerry. Sika tinangluko kan ko na. Adamot karbengan na nga agayat manen. Isu awaya-waya abon. Naamiris ko nagitibidot ko, mama.
Kaya't ko asulnitan tinagkurangak kadagiti agama. Engem, awan nga ro din paset mo kani Cherry. Dinipat na kan. Wan, maklon ko tigasat ko, mama. Ngam, tanak ko ti pampanunutag. Ang mga nulpitan to ti agbalin nga asawa ni Jerry. Di ka madanagan. Saan to ang mapasamak dayta? Maipasiguradok dayta ken kaiha. Ngamin, no kasano ti panangipatag mo iti anak mo, nakarkarupay ti panangipatag na ken ni Angel. Taiso, tinangipaay iti di mo na ipaay idi a pagrebengan iti anak mo. Apay, mama. Amamuyo ka diti nobya ni Jerry. Am-amok launay, kasta matenken ka. Am-amom launay, gapo, tani krisa akabsat mo tinobya itan ni Cherry. Anya? Pakawanan na kumachingki, ading ko. Njak ninamnama, kasto ti pagtungpalan ti amin. Njak ninamnama, amat nagtirik nami iti tunggal maysa. Kabayatan, ti panang tartaripa tumiidi ka ni Angel. Awan ti rumbangay kid daw iti pamakawan. Manang, ngamin, awan basol mo. No kasta, sana nasakit tinaka mo kanya kading ko. Tanakirelasyon ak ka ni Jerry. Saan? Awan rason tap nagsakit tinakam ko. Agyaman nakit di. Tagapukan ka. Narik na ni Angel ti pamatag ti maysa nga ina. Nga uray awanak iti sidong na. Dakkel nga utang ko na imbaga nakam kan kanay tamanang. Isong agyaman ako nay. Jinky, ading ko. Agyaman ak mo tamawatan nak. Maragsaka na para kada kayo manang. Agyaman nak, ading ko. Kasano ngay, Krisa? Tulagan tayo ti kasarta, ha? Tanasolbaran ti pagdandanagan. Maawatan na tanti kabsat mo. Owen nga ron. Adakan ka na, no? Kaya't nakon ngay kasar. Okay na tamat kanya. Ta, paspasorotakken ka. Sika ti boss ko. Anya? O sige nga ron. Agkasartan iti kabitan apa naman, Krisa. Kablawan kayo manang. Jerry. Agyaman kami, Jinky. Thank you, Jinky, ading ko. Itatanalpasan ti kasaryo. Ada napatag asagot ko kada kayo. Anya day tading ko. Jakon alaan ni Angel iti puderyo. Agpaiso, Jinky. Wen manang. Amok nga minadi mo baybayan ni Angel. Kan impatag mo iti husto. Talaga napatagan kanyak ti anak mo. Kasla anak ko ni Angel. Agyaman na kading ko. Agyaman kami, Jinky. Kinapunno na. Madamantipan na kaipag na ti papeles kung agsubliman na ni Jabrod. Agabrod akmanan. Iso ada kayon ti makam mo iti anak tayo. Promise, Jinky. Saan may abaybayan ni Angel? Ipatag may iti husto. Kat di min to pulos baybayan. Wen, Jinky. Ipanamnama mi daytakan ka. Biyag. Di tao. Jakon magustuhan ti kastangar aramidam si ka, Gerald. Ninanang man. Agsisindo ka ta babae ti awid mo dito'y balay. Kaya't dangar udyag pasyar dito, inanang. Ay saus, pagbalinam samit ten a hotel to'y balay tayaw. Hotel asasawan niyo mo. Anyan tulangan ti panunutan dagiti ka Aruba makakit-kita iti kastangar aramidam, ha? Panunutan daan, anya ti kayat da panunutan nanang.
Awan na ano kasta ka anak ko. Asino nga iti babae amang seryoso iti lalaki akas ken ka iti galad na. No kabaalan da apagay ayaman teriknak. Kabaalak mo itapagay ayaman teriknada. Pastime lang dagijay kung nakalangarudan na nang. Sa balimanon tayo nakita kanyang kasmo iti motor pare Gerald. Ha? Nilay ka na dyan pare. Agasamanday ta pare. Agsisinukat tiyaw awid mo di ta palayaw. Ay na pare. Life is short. Iso nga ag-enjoy tayo. Kunak man no ni Vina ti pagdatdatunan pare. Sa anak nagdatdaton tayo ni Vina pare. Ano ya? Pastime ko lang nagijay pare gari. No kasta? Saan ka seryoso pare? Pare, no ag seryoso ka. Sika lang ti masaktan. Sikamat lang ti madadal ti kasta kararamidan pare Gerald. Amangan no pa kay sagmakam to pay kiday. Nairwa magmatan pare. Na-immune da taon. Amo ka narigat ti nagdalanam. Kapot na lino ko nakadagiti nakarelasyon mo. Ngam saan nga umdas arason da ita? Tapno agbaling kamot ababaero pare. Sa di naman ang tinapananday dya, Gerald, nanang. Ay, jak man na mo anak ko. Nakamotor Wain. Huh? Dakkel tinagpaliwan di kapsat mo. Sipod nagsinada iti nobya na. Ay, kanayon lata nakasta. Nagado a babae iti biyag na. Way na nako ang pangasim at di mo pagsasawan di kapsat mo no sumangpay. Amumay ta nasaktan unay iti nauday a karelasyon na. Ay, nukas jay lang tararamidan na talaga ajak malapdan timang sermon kan kwa na, nanang. Maawatam ko ma di kapsat mo, anak ko. Uy, nanang, amo ka nasakitan. Amok na niya tiriga tinagdalanan na. Ngam, saan nga umdas arasunday jay tapno kas jay taramidan na? Ore asino la dita na babae tiyaw awid na dito balay. Ada ka din ni Gerald dito'y gari? May dito idagsapa ngam tsaka mo no sa di naman ang tinagturungan na manang piya. Ay, sakit ti ulo talaga day dya tao. Ures siyak manang. Sa anak mo na nairwa makas di tigayam ko. Sa anak pa kaya komportable. Nukas tang agsarsarita kami. Ay, uray ni nanang. Agparikot moten ta uray asino mo ladita babaeng tiyaw awid na iji balay. Agsasabali a babae iti ang angkas na iti motor na manang. Un nga rod. Pastime na kanong nga rod laang. Talaga dakkel tinagbaliwan nan. Barang makaamiris kumaa. Isumo lang tinakababay ni tikas tangar aramidan na. Ala Gerald, agtugaw ka, tagsarita ta. Anya ayat ti pagsaritaan tamanan. Sa dino tinaggapwam itay. Nag-rides kami laeng kanang iti gagayim ko. Gagayam mo, ano, babae manan. Iso damat tinagayab. Inayaban da katap nagdatimang yangkas kadakwada, kan agbayad iti kananda. Gusto ka di? Lima nang mit. Dagita mo ta babae. Rupat kwarta dagita. Isuda ti papapanan ti magargardenam. Kasta talaga manan. Ay na, ading ko, panunutom ko mamat ti pagsayaatam. Amo kakinwartaan na kalaang ti babae sineryosom idi. Ngam di mo kumamataramidan day tarason. Tapno mabaliwala ti biyag mo, ading ko. Nasapa ka mo, Gerald, anak ko. Masapak ng sibug iti natingamulak naman. Madlaw na puyat ka. Kabaalak pa'y nanang. Di na ka di pakadanagan. Anak ko, no adda ti mapaglakwam iti nateng mo, inayon mo latan iti savings mo. Diritso mat ti makukwartak nanang. Ken plano mi manen ti ag-rides intong Lunes. Saysayangom lang ti kwartam no kasta akanayaw. Dakas ka din no ag-enjoy na tao nanang. Sana dakas ti aginjoy. Angam saan kumamot akasta anak ko. Amum kaday, asika ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Agsisindukat ka na ti ang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo a babae do ti balay. Kas iti kanayon kung may baga.
Pagay-ayamak lang dagijay. Pastime lang nanang. Uray may sa kanakwada. Awan serious work. Nanang, asino man ang babae nga inyawid ni Gerald? Manungal daw lang tinapalabas. At daman inyawid nan. Unay mo tanda dya kabsat ko. Ay, wen nga ro anak ko. Ni Misty, dayjay. Misty. Misty dita ka bang ibang barangay? Kuwain. Ay na, nagadwa babae dita dayjay pay lang mata Misty. Isuman. Amok pa'y mandita kapsat mo, anak ko. Amok ti kinatao dayjay Misty, nanang. Talaga masaktan manan ni Gerald. No isutayatan na. Ay, di na amot agpili. Uri asino laditan. Hay, hawang mo nga mindeng-denggan na asaw, di kapsat mo. Kasanon no itikas tangar aramidan na. Kat adda mailawan na masikugan na. Awanan na. Kaasim to lang. Pangasim Gerald Sarde nga munday takalukwam. Isungarod mo tiragsak ko man ang piya. Di ka mabuteng no day tanto ti pakaisag makam. Awan mo't nobya kanakwada. Pastime ko lang dagijay. Day tangarod ket. Awan nobyam kadakwada. Ngam, Bay anak ka nila nga ag-enjoy manang. 25 mon. Noan yaman tinapasamak idiag move on kan. Saan nga amin na babae kat kasi ti ex mo arupat kwarta kan lalakero. Anya ko makit tinagdudumaan da. Agpapadala ang dagita. Ay, nagpili kay ti babae, pilyam atay kas kaninanang. Tapno saan ka may lawlawan? Kas kaninanang. Adapay nga ta. Awan sa matan. Ay na, di ka kadi mapukawan ni tinamnama. Dumteng tulat taday ta. Ma'am-amom to ti babae may kari para kan ka. Adaman saludsodak kan ka, pare gari. Anya reta, pare Gerald? Asino di babae alimabas iti paraangan nyo itay? Nadya ka day. Da Shane kan MJ. Nay, kita mo pare. Ang mga plano mo't nga inayon ida karagiti pastime mo ako na. Ha? Matino na kanya babae. Ni Shane, kasinsin tinobyak. Isungam mo ka na saya at tao na dyan. Ideal girl na dyan, pare. Good. Asino ti Shane ka na kwada? Atid dong tibok na, pare. Shane gayam tinagan na. Wait. May talang laki New Year, iti ayan ti kasinsinda kalugaran tayo. No kayat mo, ibagag ti Facebook account na kin ka. Oh, anya tinagan na iti Facebook, pare. Ibagag, ngam iti may sa kondisyon, pare. Agbalbaliw ka, sarte nga mon ti agbabae. Ni, si kamot gayam manunggari. Kamusta kan? Kamusta kayo ti kasinsin ko? Nasayat kami mo, Shane. Sika nga, kumusta ka, Mat? Ay, kasi ti sigod, single lata. Ay, nasayat lahat nga ron, ano kasta? Ha? Type na kang amin tigayam ko. Gerald, tinagan na. Ay, gayam mo gayam dayjay? Wait, nag-message ka nukan ka. Di mo rinreplyan. Ay, jak mo't nga minamam mo. Replyan, mari ko. Nasayat at tao tigayam ko. Kanayon lang amin na malukloko ide. Damat basit pagkautunan na dyan tao. Anya? Nakaisam ka man nandita, Gerald. Ha? Asino man nanday taluklukwam dita cellphone mo? Luklukon adagos man ang tibagayo mga nang piya. Kita ma? Ang mga no adan tumanan sa bali ayawid mo dito balay. Depende amanan. Ay si mading ko. Baliwa mo ti kasta nga aramid mo Tano kasta ka na yun, Jack Amon, nanya ti pagtungtungpalan ti biyag mo. Relax lang manang. Sabali ni Shane. Yam amok to ka na kayo. Sino man nanday ta, Shane? Babae manan? Yam amok to na umanugot nga grades kami. Panagritnak, ison ti babaya para kanyak manang. Anya? No, okay lang kan ka, Shane. Agmotor talatan. Uwan, okay lang with kanyak, Gerald. Nasayat nga ron basta. Tatno saan tan nga gasto si tiplete.
Ken tapno may pasyar ka dito lugar mi sakbay nga gawid kayo. Mano nga aldaw laangan kat agawid kamin. Diyak pa'y ngamin napasyar amin na tourist spot dito'y lugar yun. Siya kung timaka mo. Kalpasan ti pa nagpasyar ta. Lumagas tanto iti ayan mi. Apay nga ijay. Tapno mayam ammo ka kaninanang. Ha? Saan nga ta nasa paunay, Gerald? Single ka, single akmat. Abangan no datan tinaituding apare titunggal may sa. Anya nga minan, tay kunam itay basag. Nagpasyar kayo laang iti ayan ti kasinsinyo a kalugaran may. O, nana. Itala nga makapasyarak dito'y lugar yun. Amangan do, dito'y mo laang ang ti pakaikamang ang balasang kaw. No, iso at ipagayatan ti apo, nana. Apay kit dinasan. No, saan ka abisay? Mabalinlat tamay nga umay ka pumasyar dito'y balay, nakaw. Opisina mo't ngamin ti pagtrab-trabahwak, nana. San ang mabalin ti aglangan? Sa maysa, adayo to'y lugar yo. 6 hours ti biyahe, nana. Ay, kasanungay daytan basang. Ede, long distance kayaw iti anak kaw. Ninanang mo. Sa anak pa nga inaklon ni Shane. Ay, isonto mo lang ti pagturungan na, Gerald, anak kaw. Ninanang nga talaga. Anak, kadagiti ame na babae ngayaw awid mo dito'y balay. Ni Shane lang, di kasjay. Anyat kaya tiyo asawan nanang. Nalagaan tirik nakin kwa na anak ko. No kasta, makapasangarod ni Shane na manugang yo. Kauwan anak ko. Napintas, managisang, nasingpay, nalaeng kung kangrunaan iti amin. Amaw ka mother figure ama ko na. Saan nakas kadagitin niya awid mawad, jakambaw, no sa dino tinangal alaam kadagitay. Iso na lang, ta nakadayumot ti lugar da nanang. Anak ko, saan alakpud day ta, nupudnaw ti panagayat mo iti may sa tao. Anya di imbaga ni nanang kanyak, Gerald? Nagsingsingput kamot kanon. Ha? Kastamot imbaga ni nanang. Ada ka nung amin inyam amom kan kuha na napintas kan mother figure a babae idiawanak. Ha? Ni Shane da jay manang. Inaklon na ka den? Saan pa eh? Kaano lang mo ti dinagam mo kami? Lalaingam nga roda. Nukas ka ni nanang day ta babae ali ikalay samon. Dumting to ka di manang. Di tay agapura. Huston ti babae Sarda nga mon day ta. Seryoso mo day ta ibagbagam a babae. Wen ka di manang. Ada matmatlaw ko ka pare Gerald. Anya day ta pare garay. Saan ka mat na romromar? Talaga asahanan pare. Nilagayam ni Shane ti agas. Ti naidumdum masakit mo pare. Sabali ni Shane pare. Mure no sa anak pa nga inaklon. Nariknakin ko na ti pudno ang panaypatag ti may sa nobya. Kung nagtumot ngamin kin ka. Saan nga amin na babae kas iti ex mo aropat kwarta kan lalaki raw. Kat ita tanam amom ni Shane. Poston ti babae. Sarding amon. Tapno sana madismaya di tao pare. Talaga adakkel ti nagbaliwan ti kabsat ko ananang. Wen nga raw piya anak ko. Kanayon mutin anay parada ta motor na di tarwar. Sana kasi di kanayon arumwar. Ay bareng ano ni Shane mutin ti babae a para kwa na anak ko. Kan may saan na nakumkomporme a babae ti awawid na diti balay. Sipod na maam mo na day dya Shane. Wen nga raw anak ko. Hello Shane. Kumusta ka, Gerard? Nasayatak mo eh. Si Kangay. Kailiw kan.
5 bulan na nasaan ta nagkit-kita. Nasaya atak matlakta. Kasta talaga, ah? Tadyak mo't ngamin mapanawan ti trabaho ditoy. Anya nga minon tayo ko nga ibagam kanyak. Ha? Kunak, sakbay nga klonin ka. Pumasyar ka kumapay dito'y balay. Tapno mayam-am mo kamot kadagiti pamilya. Kaano ka di? Inton sumaro no a Lunes ti day off ko. No, okay lang kan ka, kan awan trabaho. Wen, okay lang kanyak, Shane. Okay nga, Rod. See you soon. Umawag ak tuwanan inton malam. Ada ngamin ti trabaho kita. O sige, agan anad ka dita. Anya jay kunam, Gerald. Aklunin ako ni Shane nanang. Ay no kasta. Da kayaw na nakaw. Saan pa ya? Imawag kanya kita eh. Kati kayat na, umasyarak pa iti lugar na. Tayam amunak kano iti pamilya na. Ay kemapan kan nakaw. Parikot ko lang no asino ti mangpakan kadag iti taraken ko. Kan mangsibog kadag iti mulak anateng nana. Ada kami mo anak ka. Da kami hindi makaamaw. Sigurado kayo? Amang ano, mabannog kayo lang. Ada mo ni manang mau. Isun ati kadua. No saan nadadagiti kakasinsin mo. Kaano aya ti biyahe. Pinton Lunes nanang. Mapan kakit din anak ko. Tapno maam-am mo na kamot ti pamilya ti agbalin ano biyam. Bayam, da kamin ti makaabu ditaw. Agananad kay ti papanam Gerald, dading ko. Uray na kayo dito yamanan. Pakumustaan nakton ka ni Shane. No kayat na diyawid mo kit din dito balay. Sana mabalin tawan mo at pagtrabahuan na dito eh. Tulungak ano kwa, tapno mabantayan na kamutlaang. Sana mo ta masapol bantayan nak manang. Ano, sana masapol. Masapol! Tama nga nagsubliman ng tisigod nga ramid mo. Saan na mapasamak na ita, naka-amiris akon. Diyak kaya't adadaulan ti biyag ko, para lang itikas niya klase ti babay. Sa may sa, adamot na ni Shane. Adayo anasay-sayat ni Shane ngam nagiti ex ko. Ay kat, nagsaya at anday ta amang manggagakkan ka ading ko. Sapay la ko mga ron, tanasaya at ipagtumpalan tayan ayat yukan ni Shane. Kamusta mo ti biyahem, Gerald? Makamanog. Okay lang. Nagkita ta. Ala, kapay-kapay nga, Rod. Pangururayan ta kan ni tatang. Adala ngamin biit na panan na. Ninanang mo nga. Nabayagan na pimusay ni nanang. Gapo iti aksidente. Kasta ka di? Wan, high school ak paila idi. Saan ko lang amin na istorya ken ka? Pasensya ka noon nasaludsud ko. Nakita kami di taladawan na na-display ti salas kat ni tatang mo lang mati kaduang. So ngayon torturod ko ti nagsaludsod. Okay lang. Adala tamo ti sakit amarik na. Angam, kasta talaga. Saan tayo mo't atinggal ti biyag tayo? Ay, aday tamot gaya man ni tatang. Isuday ta sumungad. Kumusta ka matan, Barok? Nasayat mo tata. Si Kagayam, ti kanayon, nga ibida ni Shane kanyak. Kasta ka di, tata? Adamet, nayam amo na kanyak idi. Agam jakman na mo. Saan da ka no compatible? No kasta, nag-break na matlang, tata? Wen, awan pa'y makatawin. Gerald, may salang tikid dawakan ka. Di mo kumasaksaktan ti kakaisunang anak ko. Uwan tata, ikarik ka na kayo. Liklikak ti mga ramin kadag ti banag ang mabari na pagsakitan tinakam ti anak yo. Anya ngay tatang. Makapasa ka din mo't lang ni Gerald kada kayo? No, ay ayatam ni Gerald. Aklo na manak ko. Diyak pa'y amuti husto akinatao na. Panagkunak at nasayaan matatao. No kasta nga, Rod. Aklo na kon tatang. Una, Agyaman ako na tatang. sapay la ko mata, limpyo na lalaki tinapilim anak ko.
Tapno, maadaanak mo ti apo ko. Wen nga rod tatang. Mapanan titawan. Sapay na kuma, tani Gerald ti lalaki ang naituding para kanya. Gerald, ada na patig nga ibagakin ka. Anya ta? Sapay ko ta. Saan ko apakaupayan? Aklo na kun ti ayat nga idatdaton mo kanyak, Gerald. Ha? Nukas ta? Datan? Wen, Oh, agyaman ako na ay ayatan ka unay-unay, Shane. Kunaklakit din nun niya ti ibagam. Ikarit, saan mo to pagbabawian ti panangaklon mo kanya? agyaman ako na inukasta, Gerald. Ay ayatan kami tunay. Paypayapayan na tan ni tatang. Nakaidasar samot to ni ti pamigatan tayo. Nakasaritam ka din ni ading maupi, anak. Wala nang, imawag ni Gerald itawan kayo. Kahit anya ngay ti kunaan na. Naragsak ka no ijay. Tanasaya ti trato ti ama ni Shane kankwana. Ay, saus. Ang mga nusaan nga agsubli dito. Ninanang mat. Ape kumasaan nga agsublingay. Ay, abangan no ma-enjoy na ijay. Kemalipatan na mo ti agsublay. Ay, awanan Kasanungay, dagiti mula keng tarakinan. Ninana nga talaga. Ag-overthink manan. Agawid to ka din ni Gerald. Nagparatak ti panaglabas na gital daw. Wen nga ro, Gerald. Kano lang nga may ka? Intong sumaruno, si kanto matagpasyari ti lugar mi. Wen no addan to leave me. Amumet, san mabalin nga aglangan nak iti trabaho. Wen, maawatak na ita. Makaurayak mat? Nasaya at matnyarod no kasta. Anya, itulod kan iti terminal. Saanan? Kabaalak? Itulod kan, tamang numapukaw ka pa'y. Iso, paya pakabanlugam. Si kakit dimot. Adamo ti tricycle pagluganan ta. Mabitla, Gerald. Alaam, do'y basita prutas kan nateng. Aduti nateng daijay tatang. Wen, sa bali mo't a klase tinateng kan prutas na gitoy. Sige, iawin mo. Di mo imbagang agawid kagaya mita Gerald. Sa anak pa'y kumang agawid. Hanggang nalpas mo't ngami ng tilib ni Shane manay. Kahit kumusta nga iti bakasyon mo iti lugar da. Nasayat, mat. Nasayat ni tatang na kanyak. Pinabalunan nakpa iti prutas kan nateng. Ay mayat nga rod ano kastading ko. Ninanangay. Napanijay garden mo. Ada ka numapan nakitaan. Nabayag ka din na napanijay? Itay pay Mangang ka numabisin ka. Adamo na luto ang makanading ko. Di mo imbagbaga kanyak, inaklon na kan ni Shane, pare Gerald. Ay, nabayagan. 7 months min, pare. Ay, 7 months yung pagkamay. Uy. Ay, naimbag kabay, pare. Ha? Ada, kaya't mo asawan, pare gari? Apaya kas ta tinaybagam. Ay, awan, pare, awan. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak, isa nabiglaak. Da kayo gaya, man. Oh, Gerald, anak ko. Itay pa'y adum-dumugam ta cellphone mo. Madanagan ak narod nanang. Anya ti pakadanagam aya. Saan mo't na nasong bata ni Shane nagiti awag ko kinkwana? Mga nubi sila anak ko. Ura nagiti text ko, di na-replyan. Di pa'y naminsan ngal daw. Ay, kaano sam ti aguray ag-text tulat ta kaday. Sapay la kumaana na. Kumusta nga Gerald ading ko? Nag-text ka din ni Shane kan ka? Uwan mana, saan na kasi di? Ni, kasano saan na nakasidi? Saan mo't na sweet kanyak? Ang mga dala parikot na. Sinaludsod ko, awan ka naman. Ni, apay nga rod nga kasta. Anya ti makagapo.
Dahil tinas ka na duktalak manang. Saan mo takas to ni Shane di? Dakkal tinagbaliwan na ita. Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko, Shane? Anya ti bagamaya, Gerald. Tagulit ka man. Adda ka di parikot? Sika ti parikot ko, Gerald. Apa yan? Awan mo't amok abasol ko. Agin di mo ka pailang dita. Babaero ka, saan ka di? Ha? Ada nang idanon kanyak. Agsusukat ti babae ayaw awid mo di tabalayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Shane, agpalawagag. Diyak kaya ti lalaki akas ta ti galad na. Pangaasim ka di at dumngag ka kanyak. Diyak kaya ta mangid ti anyaman a palawag mo. Agbreaktan. Goodbye. Shane? Sa di ti papanam, pare Gerald. Dakkal tabag mo Mapana kitayam da Shane, pare. Saan kami nga okay? Ipilit na ababaero kat napalabas mo tunday dyan. Madanagan una yan iti kasto ang mapaspasamak, pare gari. Madanagan Tama nga mapukaw ko ni Shane. Anya nga rodan ti plano mita, pare. Mapanak iti ayan da Shane. Naskan nga agsarita kami iti personal. Kumusta kan, Shane? Kailiw kan? Asino tinangibagaken ka ang mabalin mo ti umay dito'y balay? Saan ka di ngayon bagaken ka abreaktan? Imayak ta kayat ko ti agpalawag iti personal ken ka. Diyak kaya tamanggag ti anyaman a palawag mo. Kayat ko amaamuan no anya tindanon takin ka. Imbagakon ken ka iti mawag ka, san ka di? Babaero ka kano? Ket agsusukat ti babae ayang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo iti balayo. Amangan kit di, no addan masikog kadakwada. Jack ilibak na ita. Ngam sipod na amamu ka. Nagbaliw ti amin. Insardeng kung tikas diyang aramid ko. Urag saludsud ka kadananan. Manang piya, wano kadagiti karro mami. Wano ni parigari. Amom ka din no sino tinangidanon kanyak iti kastang aramid mo. Ni Gary a mismo. Tinasinged agayem mo. Anya. Payagas dyan iti panagisarita may tinobyom, Shane, anak. San ko na nobyo ni Gerald, tatang? Tapno ibagak kada kayo. Babaero day jay. Isutindanon ti gayem na kanyak. Agsusukat kanu ti ang angkas na iti motor na kanyaw awid na iti balayda. Ti kunapay ni Gary. Amangan numasikugan ti may sa kadakwada. Anya? Kasjay ka di ti kayat yung agbali na manugang. Sigurado ka kaday apod no ti indanon da ya agari kan ka, Shane, anak. Hello, Manang Pia. Oh, kumusta kan, Gerald? Nasayat mo't manang. Nakasaritam ni Shane? Uwan manang. Ngam aging gayta. Sanak pa pampansinan. Ligari ang nasingad agayim ko tinangidanon iti amin kan kwa na. Amang ano sinubsobraan na matindanon na ka ni Shane. Anya? Kasano nga rodaytan nga eh? Ay aywak lata ni Shane manang. Anusak nga ay aywan. Tulungan na ko maita anak yo, Tata Dudong. Damagak man, Gerald. Puno ka rin, timba ka ni Shane kanyak. Ngagsusukat, ti babae ayaw awid mo iti balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Jack ilibak na ita, tata. Ngam nabayagan na ita. Nagbalbaliw akon, sipod na amamok ni Shane. Naaramid ko lang ti kasta idi. Gapot akayat ko ti makamove on. Napasaktanak ngamin iti kalabas, gapo iti babae. Di ka kanyagol ulbod, Gerald. Jack kayat ti ulbod. Pudno ti ibagbagak, tata. No kayat yo, dito yakon ngagnaed. Tapno makita yo amin nga aramidag. Ken tapno mabantayak ti anak yo. Adamot siguro mabalin ko apagtrabahuan dito, tata. Kaya't ni Gerald tiyag na diti lugar tayo. Dito yan nga garden, tapno mabantayam ka no. Seryoso matgayam ken ka, anak. Patpatsin nyo mo't day tatao. Napudno nga'y tinadamag ko. Nga addan nasikugan na, tatang. Saan mat siguro, apod no? Pagustuhan mo na Gerald.
Ikam iti gundaway na amang ipanagnag iti kinapudno na ken ka. Sana nasumbatan ti gayem mo dagiti awag kankwana, Gerald. Kung aktumot ngamin ken ka, pudno ti ibagbagag. Kabailam nga rod apanagnikan. Wen, aklunag adakas ti aramid ko idi. Ngam idi dayjay. Ken nagpatingga kami lang iti angkas, inom, ken paspasyar. Tarudad duma, adama dagiti gagayami akadwami, nagbalin lang nga pastime ko ida. Tapno mailiw-liwag ko ti sakit nga impalakam da kanyak. Gerald, Tsaka mo, no niya tinapampanunot ni Gary. Tsak man amo, no apay anas ka na dadaulin nakin ka. Okay lang kuma, no pudno tindano nakin ka. Ngam saan? Ta sinubsobraan namot nagitimbagbaga nakin ka. ala, maawatan kan. Kat, pasensya ka lakuman, Gerald. Di ka madanagan. Saan kagimurakan ka? Gapo iti impakitam. Si ka lang ti babae kayat ko nga ikalaysa. Isa na mabalin. Jack ipalubos ang madadal ti relasyon ta. Gapo lang iti panangdadal ti may sa tao. Kat tinasakit. Mismo pa'y agayim ko tinangdadal kanya. Pare Gary! Pare! Hey! Si kamar gayam, pare Gerald! Apay ang naaramid mo tikas jay kanyak. Dinadaal nak iti imatang tinobyak. Okay lang kumano dagiti pudno ti imbagam ken kuana. Ngam saan met? Sinobraan met tindandanon mo ken kuana. Pare, amok ang nagkurangak. Ta saan ko ngayon bagbaga ko ni Siyenti may papan iti napalabas ko. Ngam planok mo't lang nga ipudno ti amin. Mangal alak lang iti timing. Ngam anyan ta inuna anak. Sinubsobraan pa'y tindanon mo. Pasensya kan paray. Pumapalak ngamin ken ka. Pumapalak. Tararagsak ti love life mo ita. Siyak. Awanan. Ha? Anya ti kaya to asawan? Awanan paray. Nagsina kami ni Tinobyak. Sininaan na kon. Ha? Sukat na kita sa bali ang lalaki. Anya? Sa pala ko ba at maawatan na paray. Paray. Namiris kong tibindot ko. Aklunag. Imapon niya apal kanyak. Isa naramit ko tikas jay. Tatikayat ko. Ada kaduak ngagladingit. Sorry pare. Ngala pare. Sa anak nga gimula iti sakit tinakam kan ka. Nangruna ket agayem ta. Mapakawan ka. Ket sapala ko ma. Tadimon ulitin tikas jay nga inaramid mo. Wan pare. Agyaman ak. Pagbabawiyak na niya yung inaramid ko. Biyag, di tao. Naimbag nga oras mo, Madam Lita. Pinayaban na ka daw kung nadya anak ka. Ay, wan, sumrak ka, kabsat sito. Ay, agyaman nak, Madam. Ay na, di nakman awagan iti madam. Saan ako nga agisursuro, kabsat. Retirado akon. Ay, kababait mo ta. No birngasan kalatan itinagan mo, Madam. Basta lita ko namlatan kanyak. Agkakalugaran tayo. Isungawan sabsabali ka na tayo. Ay, kahit ayan tay tarimaan, nag-alababoy, ma'am. Nagmerienda ka pa'y Ay na, madamdaman taon. Awang payla na aramidak, agmerienda akaon. Agtrabaho ak pa'y muta, Madam. Ne, anya da ito'y nakamallo ko nga inyag mo, anak ko. Nagsigang ak itikan. Padiguan kayo. Nagimasan. Agyaman na kanak ko. Sumra ka pa'y Sana na nang agdardarasak. Sumurag ak pa'y ngamin iti trabaho. Sige nga, Rod. Agyaman na kanak ko. Ay na, nagimasan to'y linutom asuman, anak ko. Naimbag man ta nasangong tinagluto iti suman ita. Aywan ananang. Awan trabaho kita. Pinagluto dak kiti suman dagiti apo ko yo tapag ayat na dayta. Isa pinagbigyak man ida. O sige nang, inakpaglaba
Sige, umay kunto pasyaran dagiti apukok inton malam, anak ko. Nanang, apay no ila ko yung tibalay. Tagnaad kayo ni Jibalay mi. Anya? O nanang, kumporme no sino kada kami ka ni John at ipagnaadan nyo. Madanagan kami ngamin, tawan kad kadwayo dito balay. Ay na anak ko, awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanya. Tanda ni Betty akad kadwak dito eh. Una, angam saan mo't nga stayin, ti katulong nyo dito eh. Kaya't kayo ama ka din na anak ko. Ngam sapay ko mata maawatan dakmat. Jak kayat apanawan wano ila ko to'y balay. Ta dito yun tinakairwamak anak ko. Ay, madinsamot to'y repon, Betty. Di matagsilawan. Ala, kasano pa itan nana. Sapay nagado dagiti pinalingke tayo ama sapul ama iref. Wan nga rod. Ay, nitatang mo, amo na ti agriper iti ref. Amo na anana. Awagam man nga rod, ibagam tao may nariperan. Barang mariper pa'y. Wala na. Aday ta, mayaten ti refyaw, mamlita. Ada ka di pa ipaaramid, mau. Awanan, kabsat sito. Ay, napasensyakan. Tila maipaparamid ko kan. Ay, ni mamait. Awan problema kanya. Amukmait, nga awan lalaki akaduam diti balay, mau. Wan nga rod, kan kanayon mo't abisi dagiti anak ko. No di dan tupay makapagbayag dito'y balay no ko. No ar-arigan o may dala tumanaw, pumanaw damot ladagos. Ay, kamangala ka nga minan iti kadwa, ma'am. Ibagbagak nga rod iti anak mo. Ngam saan mo't amabalin nga kistein. Ay, wan ata, damo pamilya na, ma'am. Makiasawa ka manin, ma'am. Tapno ada kadwa. Anya, ay, si kakit dimat, tila ibang bagam. Bakit akon? Ay, saan man, ma'am? Mabalin pa, ay. Maday ti agmay-may sa. Ay, isakto pa'y. Iti kastoy nga edad ka. Kaya't ko pa'y ti mga sawa. No, mga yat. Di sumapol ka mo't iti asawaom sito. Ay, awam mo nga raod. Nubing ti armag. Mga nupaayin naklaeng. Mabalain. Tay kumapada kon a senior citizen ti armag. Tasig sigurado pa. Ha? O di sumapol ka iti addaan edad na. Tay padak metla abalo ko mati kayat ka. Ay. Ay na, umay kakit din tamang rabiitan sito. Ha? Narabyan kan dito'y balay. Iso at dito'y kabalayan amang rabi. Ay baga rabi plita. Ha? Ne, apay sito. Rabi na. Anyat gagaram. Ay, sika. Lita. Ha? Birbir ng asan nakmatlantan. Di na kun awakan iti ma'am. Ay, di nakadipastrakan, Lita. Anda ko man napatag nga ibaga. Ha? Anya nga minti ibagam sito. Ay, mabalin nga iti unag ti pagsaritaan ta. Naalas mo't akita ay no dito'y kitin ayan ti ridaw ti pagdatunakan ka. Ha? Ay, ne, nakainom kan samot nga min sito. Sabalin sa abalay, tinaturong mo. Ay, sika talaga ti gagarang, Lita. Ay, ipastrakin na pangasem. Sige, sumrag ka. Malaag tugaw ka. Ay, agyaman na ka. Ay, diya ako nagpalpalikaw pahay. Tapno saan ka mapuyatan, Lita. Ay, ayatan ka. Ha? Ay, pasensya kan. Ngam agayatak at talaga kang kan. Tatang, pudno ka di nga agar-aram kayo kininanalita. Eh, uwi na nakaw. Kat inaklon na kaon. At nagkinaawatan may. Bak nang dananalita, tatang. Amangan no addam ako na dagiti anak na. Kunama nilita kay laban na kanaw. Tatang, Kayat mo ka din nilita. Ngagbalin amay kadwa nga inambitay. kaya't ko ngam dagiti anak na ti pampanunutak.
Amangan no adda makunada. Mawatan damit siguro ti inada. Pudno ay atang warwara sa damag nanang. Ada relasyon nyo kini Tata Sito. Ha? Ako ha? Agsawo kayo nanan. Agpaisoya. Uwan, anak ko. Pangaasiyo, ta sa anak ko maakabura. Ay, kababain tararamidan nyo. Bakit kanla kay kayon? Saan nyo nakasapulan, dayta? Uwan nga raw. Kababain. No kaano ang bimagat kayon? Isumutipan na kirelasyon nyo. No siyak, jak kaya ta makiasawa kayo manan. Oray siya. Amang ano ti pensyon nyo lang ti almananda kada kayo. Di kay man mangibabain nanang. Sinaan yung dayjala kay. Imbes nga enjoyin yung ti pensyon nyo. Mga alakay pala iti kabingay nyo. Ladingitak anak ko, ngamaadan saritaan mi kinisito. Agkasar kamin iti mabiit. Ay, kasin si Jonah. Bye-bye anyo ni Auntie Lita. Ito julatan ti pagragsakan na. Suportaran tayo kumalata. Iti kayat ng aramiden. No siya, kayat ko ni Tata Sito para ka ni Auntie. Tanasingpet. Kaya nagagat nga oray lakayen. Patse ka din ang tubaybayan ni Auntie. Ken kayat ko, tapno adamat kadkadwa ni Auntie Ijibalain na. Basta jak kaya ta makiasawa manan ni nanang. Bakbaketanan. Kat oray mat ni Tata Sito. Lakayon. Ang sapsapol da siguro, iti kabinadang da, iti panaglakay, ken panagbakit da, insan. Adda kami matitikabsat ko amang kadwa ka ni nanang. Ay na, sa bali matlata di mako na a partner, iti agnanayon. Isungaw awatan nyo ko man ni Auntie. Kawawa siya. Ay, sandak akayat dagiti duwang anak mo. Saan na bali, taadda ti kaanakak akakampita, Sito. Patyak ang maawatan datan tumatla ang dagiti duwang anak ko. Kat maawat da kamutan kas may kadwa nga amada. Kasanong harudan ti saritaan ta. Patuloyin ta ka di patag kasar. Sika no agbabawi kan. Ay, sana kastati kayat ko asawan. Dagiti anak mo ti pampanunutan. Saan nga isuda ti makalapad iti panaginayat ta? Data ti masaknan, saan nga isuda? Agsala ta, mahal. Baka isumakmat di taawag mo kanya kamahal, Sito. Et isumait. Agasawatan. Iso amanipod ita. Mahal, tiawag mo kanya. Takastaakmat kan ka. Ay, ala, umay kan mahal. Tagsalatan. Alawanan, mahal. Naragsak ka ka di malaang mahal. Unay-unay Ngamin, oray saan atim mabuno dagiti do nga anak ko. Awan problema. Tado matlata dagiti kakabagyan ta adim maray iti kasarta. Uwan nga rod. Ay, pasensya kan. Kundi karitak iti kasar. Ngam saan kumangay baklay amin ang nagastos. Ay na, saan mo na panunutan dayta, mahal? Tinapatan, nagsimpatan. Ay, amo mahal. Kasla nagsubli ti riknak, hindi ka bambanwaga. Kasla baruak manay ni ti panagriknak. Agpadata, Sito. Nagpaytuuma ti kinaragsak ko. Ay labyaw mahal. Ay ayatan ka mo at mahal. Nakarubot ka ang lakay. Inta makimiting iti senyor. Ay na, maulawak. Agsip nga ti panagkita. Marigata na. Ala, Sito! Ay, tulungan, Dak! Natalimudaw ti asawa! Maopera di tatang yu asito, anak ko. Adda nakita da abato ti apruna. Dahil tanti magbagak. Ha? Anyang di aggastos kayo ti pan naka-hospital na. Sigurado akwar tayo ti magastos. Tawan mat kwarta ti nakiasawaan nyo. Wen nga rod Nangalaala kayo iti paggastusan nyo. Sa anak mo't nga agdawat iti kwarta kada kayo, anak ko. Ibagbagak lang, tapno maamuan nyo mata.
Kat, asinon to tagbantay di ospital? Di yung mabalin tagbantay jay, tadyak kaya't ngagpuyat kayo. Huwag nga pweso. Ibagayo ka dagiti anak na. Ta isuda timang bantay kan kwa na. Ala, agawid kan, Betty. Siya kung timang bantay kin ni tatang yo dito ospital. Sa anak nga gawid, nanang. Siyak timang bantay kini tatang ita. Bakit kayon? Saan arumbang nga agpuyat kayo? Kabaalak, Betty. Basta siyak nagbantay. Umay kayon tulaangan inton bigat. Tasublatan kayon tumanan iti malam nga agbantay. Ala, agawid kayon, nanang. Saan ka pa'y unay anaimbag? Iso nga agtali na kalaang dito'y balaywan. Ay na, mababay na kang kanlit. Sana ka na makatultulong kan ka. Isupay ko matimat gadak nga repair iti appliances. At dati pension ko, apangalaan ta iti ikaatang ta iti kasapulan ta. Iso adi ka madanakan. Agpaimbag ka kiti. Ay, agyaman nak. Nakasingsingpet ka kanyak bakit? Naanos ka mga asikaso kanyak. Sino pa'y kumatag tinulong no saan adata? Agasawa ta nga rudan. Pasensya kan Kakaskasar ta pailaan. Agam nagsakita ka dagusan. Agimbag kan tumet laeng. Basta tanggadom anaimbag tisugat mo, Sito. Betty, nasaysaya at siguro no yawid yu pay laang ti amayo. Tani, kaasimot ti nami ang mga sasikasukan kwa na. Di kayo kumamasaksakitan, Betty, ha? Ang sapay ko matamaawatan da kami. Kakaasing amin ng tiin nami. Di mi kaya't ang may stress. Tani, bakit Sige, awan problema iti dayta. Yawid ko ti ama. Tada kami ti mga sikaso ken kuana. Sa anak mo't amarigatan ang mga sikaso ni tatang yo, anak ko. Makitkita mi ti riga nanang. Iso di kay aglibakan. Kasapulan ni Sito ti presensya. Kasi mo't di asawa. Di usur-surutin ng jibalay ta. Agtalinad kayo lang dito balayo. Ta ag-relax kayo. Bayan nyo adag iti anak na ti mga sikaso kan kwa na. Unusan, agawit kayo ni jibalay. Saan? Dito'y aklaang balay. Betty, pangaasim di kan mapan ije balay ni nanang. Tapno mapilitan nga agawid ije balay mi. Asino nga iti agluto iti kanan na. Kan aglaba iti kawas na, Jonah. Ay na, da kamin ti makaamo iti kabsat ko iti dayta. Di mon problemaan. Tanawan kadwa na ije balay na. Mapilitan nga umay ije balay. Uno saan, ije balay ti kabsat ko. Sige, nukas ti kayat yun. Da kayo ti matungpal, Jonah. Naggapo ka ka di balay, bitay. Kumusta ni nanang mo alita? Saan akayat dagiti anak na amapanak ijay ayan ni nanang, tatang? Paritan da. Anya, apay ka now? May sa ti amok arason, tatang. Talagaan na dagsan ti darada kadatay. Nauna yun nagijay nga anak ni Lita. Apay adida kami maawatan na ya. Awan mo't madi nga intensyon ko iti inada. Ipagarup da siguro at ila ang kwarta ni nanang Lita ti alman ninyo kankwana. Nagalas apa nagpampanunot ti kasta. Awan mabalin tayo. No kasta ti kapanunutan da, tatang. At dayta, nalaba akon dagiti kawas ko. Kan nakadalos akon dito balay. Ay, nabanuga ka. Di ba't ngaminan imimay ni Betty? Makumikom siguro ang mga asikaso iti ama na. Ay, apaman amalpas ko ti trabaho dito balay. Inak to sa rungkaran ni Sito iti balay da. Kailiw ko ti asawa. Ay, medyo maulawa ka. Apay ngatan. Banog ko na siguro na ito eh. Di mat ngamin imayan ni Betty iti sumagmamanungal daw dito'y balay. Agin na nakakbit. Tamapanak to no madamdama ijay balay da Sito.
Pinashare mo ka din ni Nanang ijibalay na, Jonah. Saan pa'y manong? Si Kangay. Saan pa ya? Tatya mo, kitnapan ka. Ay, naira na mga min nga da simmang pata sa nga ilim eh. Simmang pa dagiti kakapsat nila kay ko kan dagiti katuganga. Ala, tadumagasak man ijibalay na. Kumuyog ak matan manong. Tainak man ikan iti tinapay ni Nanang. Nanang, lukatan nyo daytoy. Awan samat ni Nanang diti balay na manong. Sana nakatrang ka tiri daw. Nang, ada kayo. Ayan nyo. Awan mo, dito'y salas. Inta kitaan iti silid na manong. Nanang! Ha? Nakaturog samat ni Nanang. Sa balit ya oran ni Nanang amat maturog. Ha? Ala, nakasalungay ngay matan. Nanang! Saan nga agang angas ni Nanang? Kanya! Itaray kayo sa ospital! Nanang! Apay akilaan, di pa nang panawiyo ka na kami. Nanang ko! Patpatag na ngayon, ay. Tagay awanan tayo di Nanang yaw. Ala, kung dagiti kawas ka, tapo manawa kung dito'y abalay. Tatang, pakawanan da kami kuma. No pinapanaw da kayo dito'y balay ni Nanang. Basol miti amin. Bakon konsensya kaming tatang. Not ako makadwa ni Nanang ijibalay. Nalapit. Naitaray adago sa ospital. Ket saan siguro anatay tinami. Ala, awatan tayo tiga sa tinayaw. Taurag si sinidir tayo ita. Saan na may subliti biyag tinayaw. Nakaladladi nga ita. Ang masapol nga awatan tayo nakaw. Saan kayo kumapumanaw, tatang? Tabalayo iti day dinanang daytoy. Nagkasar kayo. Iso adakkel ti karbangan nyo ditoy. Wah, agawid dak. Ta mabain na kada kayaw. Da kami tirumbang nga mabain kada kayo, tatang. Iso pakawanan da kami kuma. Awan, ti sakit tinakam ko kada kayaw. Ubeng. Iso nga awan tirumbang apagdanagan niyo. Biyag ti tao. Abay, pinanawan da ko, tatang. Nanay. Kasanuwag pa itan. Hoy, Rupo. Itay ka pa ila di tayan tilungon ngagsangsangin. Ingka tumulong nga agluto di kusina. Oo, nanti. Pagpambar mula ti kundi sangit ita. Tapno maliklik ang tagtrabaho. Saan mo, nanti? Malading itanak lang amin unay. Gapoy tinapagtendag iti dadakkel ko. Talaga akasta na disgrasya da nga ron. Anyat mabalin tayo ngay. Aduda anatay ang naglugan iti dayjay alugan. Ala, ingka tumulong iti kusina. Oo, nanti. Itatawanan dagiti dadakkel mo, Rofo. Agnaed kan kada kami kinangkal mo. Taalaan dan tilote ang nagpatakderan ti kalkalapaw yo. Awan mo't sa bali apapanam. Iso kapilitan na dito'y pala iti pagnaedam. Oh, anya. Kaya't mo tagnaed dito'y balaywan no saan. Kaya't konti. Kaya't agyaman na no pag naadundak diti balayo. Kalagaron, ingkag trabaho Rufo. Ado, di matrabaho iti talon. Ha? Tingkag bulagat agkunay kan tanay. Nangaton di init. Sublat na amin na trabaho. Tapno makainan na akman bait. Juan Rufo, lumakayan ni angkal mo. Iso ang masapol nga ginanamutan. Talaga di kag naknak. Anay, uncle. Anyat orasan, malaman ngam di mo pala nalpas dagiti trabaho dito'y balay. Pakawanan dak, uncle.
Inayaban nak ngamin ni Tata Kanor, ang katulungan ng agapas iti talon da. Apay, dayjay akanor ti sursurutem. Ha? Inton mo minsan, no da pangibaunan na ken ka. Di ka mapan. Nawatam! Uwan, Uncle, saanan? Apay anak kami suot ka, Rufo. Apay, kagoram ni uncle mo kaputa inungtan na ka. Manipod nagnadak dito balayon, ti. Awan pa'y aldaw adinak kabilan, kan ungtan ni Uncle. Basol mo matlaang no apay amaungungtan ka. Ha? Ala, ing kaaramidan dagiti ipapaaramid na kan ka. Tapno saan ka manan amaungtan. Mabalin ka din nga ginanak mo't itang aldaw, ante. Tainak makimisa. Awan nga min aldaw apa na ginanak. Diretso ti pa nagtrabaho iti talon. Parbangon, aging gat sumipnget. Basta noan niya ti imbagami kin ni uncle mo. Tung palam, awanan ti adupay asao. Nalagpusan ni Uncle. Di akong maanusan ter aramidin na kanyak. Iso apo manawa kon. Baka amuditan mo sa di na ti pakadanunak. Tinapatag. Madaywak tinaulpit na ulitag ko. Kaya't ko lang mati makakwarta. Iso tinulungak ni Tata Kanor. Naimbagpay da jala kay. Tatang-tangdanan nak. Misungay. Uray binting. Awan itid na kanyak. At dayta. Naikarga akong dito'y dakil labag dagiti kawas ko. Ang ginaya da karumar. Gundawayak ti pan naturog ni angkal ko. Uray taad da taintid ni Tata Kanor a kwartak. Isong taramatak ngagyahe. Diyos ko. Sikanti mo ka mo kanyak. Di na ko mabaybayan, apo. Anya nga ta lugar to'y ayan ko ita. Nabisina ko. Tay jay. Adaglak na ako ti banana kyo jay. Wow! Agkumkumboy ka? Ha? Ay kwa, uwan sir. Maubay ka magaraw. Sumurok ka makanyak ta ada itulod ta. Sumaruno ka kanyak. Uwan sir. Ay agyaman nak. Ada sukot ti plitik no kaskasano. Isupay ti makumbuyak. Adto ti tangdan mo nang imit ka dagiti prutas alako may baraw. Agyaman nak sir. Adamot langin pagkaan ko. Thank you ah. Madlaw asan ka taga dito'y barok ta nagdakkel ti bagmaw. Kinapudno na. Agdadamo ak ditoy. Anya? Apay. Ada ka bagyam ditaoy. Awan sir. Awan ti amok apapanak ditoy. Nagtalawak kami ni Jelo Garmi. Intarayak tinaulpit nga ulitag ko sir. Tanaw yung kanyak. Anya? Kastaya. Kaya't mo ka diti sumurot kanyak iji lugar may. Ay, un sir. No kayat dak ngay kuyog. Awan nga min at talaga ti amok apapanan. Iso ano alaan dak. Pagyamanak sir. Sigay. Umay ka nga rodan ta mga no agrubwatan ti jeep nga agturong iti lugar may. Kasi ka mo baraw. Rupaw, iso ti asawak ni Sita. Bakit iso ni Rupaw. Nagdalaw iti lugar da ta naulpit ka no ti ulitig na kengkwana. Nakitak iti paradaan tayaw. Ingkuyog ko na nagawid ta nakunana nakasaga na atumulong kadagiti trabaho diti balay. Naimbag nga orasyo, ma'am. Kasta amat. Angam, di nakmanawagan iti ma'am. Nana kunam kanyak, tanano mo kami laeng. Maanusam nga tatagtrabaho iti uma. Una na. Nairwamak iti trabaho. Takabambantayan mo't lang ti lugar ang nagapak. Natengken prutas ti pagbiyagan dito'y ayan may barok. Ado ti mula may akakasta. Auntie, uncle, adtuyin ti nailing tatugi. Sige, idi sumlat ta ditan, Fina. Aywan, barok, iso ni Fina. Kaanakak, kadkadwami dito'y balay.
Fina, iso ni Rufaw. Agbalin akatulungan tayo dito. Kasta ka di. O sige, taginawak pa yan di. Ala, ag merienda ka pa barok. Di kag babaen. Ipampabalay mawag. Uwan, tata. Nagbit ang matang ka ng dagiti asaba niya, Fina. Mabalin manan ang mataba. Mailako damanan. Agtrabaho ka kididita. Di ka sumanaong Rufo. Agawaam ti agteba. Kaalao kong dagiti bunga na. Apay ka di kasta ka. Kasla kagurguran na kakanayon. Nabayaga kong ngagnanaan dito eh. Ngayon, kasla kagurguran na klata, ading Fina. Darasam kit didita. Tiyempo ti trabaho ita. Saan at tiyempo ti panagsasarita. Nagbintas ka man. Nga oras na kami suot ka. Ang at dapay siguro apumintas ka. No umisem ka, ading ka. Makaamu ka man lagitan. Ha? Mapanak iti ayan ni Antisita nga agtebdeb ba? Makauma ka kasarsarita. Ay, Fina! Dinak pa naman dito eh! Hoy! Nakayayat at talaga ni Fina. Uray kas dya sup-supladaan na. Nakapimpintas lata. Nagpudaw ka nagpintas. Armakla ko man. Angin. Amo ka dinak matla kayat. Nakangis-ngisi tak. Isuan, nagasa to ti agbalin nga asawa ni Fina. Tanapintas lang arodan. Nagagat pa'y. Ada ka din ni Fina? Pasyarit man? Sarang-karak man ti agbalin na nobya? Ha? Kuha? Ada? Sumra ka, kabsata. Oy, Dani! Si Kamit Gayam. Sumra ka. Umay ka tagsarasarita na. Madlawa kayat ni Fina na dyan lalaki. Sa bagay, nataar ngamin. Kan padanamot lang na po daw. Ay, apay nga akas titirik nak. Masakit anak. Agi mo naksamutan. Saan mi akayat tayo dyan adade ang mga sawakan ka, Fina? Sir-sir muna na ni Fina. Makiasawa ka. William tayo nagagat ang lalakay. Kanya nga ti magana mo iti day nga standby. Artet lang arudan. Sugador pa'y. Sa daw. Yung nga ruda. Sanda akayat na dyan lalaki Saan para tayo kang kuha na. magbagay? Nasayat, mate. Maragsa ka ng itimang manggagaw. Hey, Fina, Rupaw. Agpada kayo na barokan balasang. Mabalin yon timang bukal iti bukod yaw a pamilya. Ha? Nasingpet ka balasang, Fina, kaanakan. Nagagat ka. Kahit si Kamit Rupaw. Nagagayat ka nasingpet kamit lang. Nabayag kayo ni ti Poder May. Isu nga amumin dagiti ugalay ti tunggal may sakada kayaw. Kahit agbagay kay launay. Anyat kayat dyan sa wan, Uncle? Kaya niya pa'y kumangay. Di agasawa kayaw. Anya? Manjak, Uncle. Jak kayat. Jak pagan ano day taarufo. Nagnisit. Jak inarapaap ti makiasawa iti kaskan kwa na. Ay. Pulos! Di kag pili-pili iti pakiasawaam si Kafina. Saan ati lang atikit kitaam, no di kat ugalay. Ni Rufo nga rog ti kayat miya pakiasawaam. Saan ka taday jadanay? Panunutom ti masakbayam. Ay, Fina! Agsublay ka man ditoy! Tata, nana. Di ako mapilitan. No di na kayat. Tama nga nun niya teramidan na. Diyak kayat nga ipilit ti bagik. No talaga di na kayat. No pa'y nabayagan nga da pa naggustukan ko na. Hey, basta ti kayat may ti masuraw. Asawaam ni Fina. Pagkasarenda kayaw, Rupaw. Fina, madaman ti pa nagluto. Para iti kalay sata. Naragsak ka kadima takas kanyak. Kit-kita ang agsangsangit Ah. Damagang pailang no naragsaka. Sorry Fina. Madala ko masabali apo panag. Agtalaw ako. Sana. Di kagsawi ti kasta, Fina. Diyak mo't ipilit ti bagik ka. No talaga di na kayat. Danana kin tata mo ti aglagot iti panagkasartan. Imbagam ko
mga minadi mo kayat pagayat mo man. Saan mat? Imbagak mo't adyak kayat nga ipilit tibagikan ka. Hindi na kayat. Ngem ipilit damat nga kasarta kanulat ta. Isa, pasensya ka na. Panawanak dito di nakasarsanita. Diyak kayat makita ti pa nag-group-groupam. Aday ta, Fina. Insimpa akong ti pagidam iti kama. Siya akong dito'y datar. Tamo ka di na kaya't akaid na. Hala, maturog ka. Dalpasan ti kasarta. Di na kumamot gurguraan. Tasaan tamat anagayatan ti panagasawa ta. Apay ti pakaragsakak ti panagkasarta. Kinapudno na. Ada sa bali akras ko dito yung lugar yun. Agdato na kuman kan ko na. Nga pinagkasarda tamot tanda angkel kan antim. Kat no di naklata maawat nga sawam. Saan lang? Pumanawak langan intong bigat. Nagsubli ako ni Jay lugar mi. Tadapay mo tayo sigud ano biyak ijay. Patcheck ng urayan naklay jayan. Pagbabawi ak nga rin ng panaw kan ko na. Isuntulangan natin kadunak. Anay, apay ngagsipat ka ngay. Kawanan kay tibain. Nagkasarta lang arudan. Addaak lang arudan nga asawam. Ngam kastapay lang tibagbangam. Nagalas matan karamid mo. Ha? Nagkoriti palabog ko ha. Oh, anyat isang-isang. Ay, ako, ano basta, kaya't na ko, Fina. Anya pa yung uwinan agasawa tang arudan. Sige nga ron, agsubliak dita kama. Tagabay ta maturaw. Nagparami dakit ti basita balayaw. Tay so ti pagnadan nyo adua. Nasaysaya at nulumasin kayo nga agasawa. Sa nabalay, taga asidag lang ti babalay tayaw. No, ada ka sa pulan yaw. Di kayag bayan ngo masidag kada kamay. Kaslanak min ni Fina. Kinuresi ka. Saan ka nasabsabali kada kami Rufo? Iso ano bilang matay kami taon. Ada kayon to timang tawid iti sa ni Kwame ditaw. Agyaman tata. Talaga nagsayahat kay kada kami. Adun tinay tulong nyo kanya, tata. Di kagsangit Diyak namin namnamahan nakas iti pagbanagak ita. Talaga nasayahat ti Diyos. Taimpain na kayo kanya. Da kayo tinaramat na amang tad itinapintas sa masakbayak. Agawid dan, Rufo lang ay. Tanaila ko tamatindagi tinatangkan prutas amulat na. Oh, apay atumanan kayo ka, Rufo. Tunggal umayak dito paradaan tayo. Malagip ko ti muna pa nagkita may kanyangkel mo. Ha? Dito iti muna nagkitaan may kanyangkel mo. Talaga nagsaya ti Diyos, Fina. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Tain turong na itinasaya at tao. Rufo Barok, umayak man. Ay, nabanugak. Da kayo gayam na narusing. Apay, anya dahi ta sinusuon nyo? Ay, tulungan nakman amang ibababarok. Sige na. Aday ta. Agudong kayon sabat enton bigat. Mabalay nagatanga mo to'y lako ka prutas. Tamabanugak ngagbailay. Uri gatanga iti medyo nalaka. Tapno da sukat tiplitin nga agudong. Ay kat una na. Agyaman nakbarok. Sige, kain to nagapitak manan iti sumarunaw. Si kanto manan ti pangilakwa kanya. Una na. Awan problema. Lakay, nagdinamagan ti panagang angkat mo kadagiti prutas ken nating dito lugar tayo. Iso nga adudan nga umay agilako iti muladakan ka. Uwan nga rod bakat. Napunon ti arubayan ta itinatnatang. Kas kada prutas alako. Pangiluganan ta ngayon kadagita. Arkilan tamanen ata Egypt ti kalugaran ta. Umanay siguro dahi ta iti may sa Egypt.
Kanwan gayam, adda bakante apag tagilakwan itinatnatan kan prutas ija ili. Abangan tan sala kay. Ta iso ti pangilakwan ta kadagiti angkaten ta anatnatan. Siya. Intan to kitaan, bakit? Rufula kay. Addan tay may sa agip anaten kan prutas. Sige, sikapay lang aro ti aglako dito. Tayo nakitaan. Ngam kita ma, tanay. Ano ti gumatang? Wen, ala, mapan ka nga rudan. Ta idiskargayon dagi jay natnaten kan prutas. Ay, nasaya tagimbatang kayon itilugan niya, Rufaw. Kapilitan, Uncle. Tapno da pangiluganan mi kadagiti angkatan mi natin kas kada prutas. Secondhand lang dahit, Uncle. Uray siganhan, tanapintas mat. Kendakal. Pangkarga talaga. Ay na maragsakan kami kani antiyaw. Kapo iti makitkita mi ita kada kayo barok. Nagpardas ngay masinso ti biyagyaw. Agpada kay ngamin ang nagagat kini Fina. Ay kablawan da kayo baraw. Agyaman kami, Uncle. Naayat ngamin unay ti Diyos. Iso akas panagyaman mi ita po. Kanayon kami mat amapan makimisa, Uncle. Hasta ti rumbag baraw. Dayta ti numero 1 asaan tay aliwayan. Ti agyaman. Kaya mapanagdayaw kani Apo Diyos. At dalukan ang nagsartang itibatog lakay. Huwag ka, Rod. Sino nga tangay ti akin lugan? Hey! Uncle! Bumay kami man! Handa kayo? Mabigbig ko yadim sa agitilukan. Ni Rufo ak anak akday jay. At akadwa na babae. Asawa na siguro. Ay, ikat bukawa ma. Ibagama tumanunda. Dumanon kayo, Rufo. Umay kayo. Ay napasensya kayo no sanda kayo ang masabat di tarwar. Marigatan kami amagnakin ni Uncle mo. Anya? Wahan barok. Adon ti sakit mi kanantem. Mabaybayan mi ti sakit mi. Ta awan mo't nga ron pagpahagas mi. Iso alimlim tagmutan nagiti bagbaghi ni antem. Juan Barok. At nasakit ko iti puso. Kanda tumapay. Pasaray marigatan ak ngagagas. Kanibat Uncle mo. Dakil ti perti ti dalam na. Agpa-doktor kayo, Auntie, Uncle. Siyak ti makaamo iti pagpaagas yo. Ay nasaanan Barok. Kababain kan ka. Urayan milatan ti apit mi. Uray talakay kan bakit kami. Sana mabalin. Basta paagasan kayo, Auntie, Uncle. Pakawanan na kami ko ba? Gapo iti kinauyong mikan kay ti kalabas ka na. Pakawanan na kami, Barok. Agsangsangit kami kani antem. Numalaglagip na ka. Ala, lipatan yung tinapalabas, Auntie, Uncle. Tababay ni tikas jay ngay nararamid yung kanyak iti kalabas. Iso ang nagtalawak. Inturong nakmat ti apo iti nasayata tattao. Kahit napapintas ko ti biyag ko. Babaan iti panagtinulong mga gasawa. Ken, babaan iti tulong ti Diyos anamarswa.